ekotwe wo yone edema ne ho bobofo na efiri won koda bren kura hu se achichide kura omunam bom use entelepen entele wo mo yenwoma enoma bia ya na eduru ba bia wo mo bom yu no wo mo ne efiri wo mo ntele na yehwe se enchichide no saa na wo mo nante ana wobofo kopen wonsem akofo musuo abafie akira semina ne se wode ne nkwa atwa so na so mfa nwoma bi nche nana mfa nwoma bi nche ka fa nwoma che kakra no so ba pa ho sima enwotwe Asem Mpe Nipa dwumadie na waso eguso awudie no sycophants or sycophants ideas or sycophants ideas what for some was ya daka one kamiko kotemamini was a abetie sijaso hey pimpo wo pe obata yaduane yadia ne duru ba bi agege ne ba nkwankwa no mo ofia opo obata yaduane yadia otimi se fufuo ni sija ne so wo se wo na washeda eji akoda na goro pimpo no wo se wo po obata yaduane yadia ena wo jeje ne ma Asem Mpe Nipa chumatie ena waso egusu awutie no bronya bosome no bababa no hey December no nie December no ahane nyia no December no ahane nyia no ahane asem no baby a date ne da no hey se won to ma bronya ntade a hu bedwaw se won to ma bronya ntade hu bedwaw papa hey 15th December here na kaya watamelo akra we no kasika dam na fanda we 15 so nie 15 mu na ye nam enen no etna ye 16th na ye kekande koya nimu bronya no na ye keka akodie no ye kodi bronya na afi we bronya no de se bronya no ekoni se ya na mewra ho mianka sapa de bronya no menkwa ase bronya na nya de se menkwa ase kra every say eduru se no aya na makai me mame papa afi aboahema nya me fa ne krasie yie na manyini kra no mam kakra tumi botom na wa pageants ne la course bia mame na mekọ antena na ho mame no saa ne efe no antena na o teacher ni kwadwa asam wa mame no na ehosoma kwaje bet na maje material bi ni akopam amame eno ena kire se afia ka atiase a ka we nyina ebekoso antena na so atoa nananom se de kwadwa asam wa ne mame nyame emfa wo mokra nsie yie safo emienu wo hwa ka ofosu be mark mesha atade ena mitimi se bidie na ka afia wo hwa ko beto bia pi me so mame ya mo a so beba eja bio bronyan sade aya no onko gina home na eya na eya wo hwe me nkola bele mu de okoto rubber mpabo bi maame de na wo so no no na de bi na me mpe na de open na benya ala mtugu ye tugu sabe mpe trimude na bem ho da bi na mi pe moku sata na wo fa ho ye den ho a go so ho ye dai na mi swamum kanya sanka manyini di anka mento na ni bronya dura o fa ho ye dai kurampo na ochi akokọ na wape enwo gallon owo mefu ntine ya no ma obi ye nwoma no na wape enwo no gallon kese no jeli kan ekofo rubber no kese no ema na watwa bode na watu banche se bayire nso na ebeba ho na watu bi aka ho bo nso ahye ne botoma na odi atoka mu dese wani mo ba na abeyi obi o so obi amegine de aha na afi we bronya we ni nya bi bronya we di nkwase me nkwase areho nko but ni nyina mu bible say ade nyina me yemfa asedama nyame ntina ye de asedama nyame se wa ma afi na kwa abro aba abeto ye pia odifo blabani bronya me kwase obeko meko wato na ananyoma 21st clinical aju Dr. Blessed Foster aju ipache ho enti wo hedie ono wo ye funtu pa katachie
Share. Ono odidi ma hiafo bi dio. Sisi bi o funtumpa. Oye funtumpa katachie. Funtumpa katachie. Odidi ma hiafo bi di. Hiafo bi di. Ono ne Blessed Foster 21st clinic ura. O hwe na nim kura na woni ma chechire o ura chechire. O ya ura chechire nyina ura. Wasase we so. Enye Yakopon de debi. O hwe nipa yem kom no yi nipa yem kom ato atwene. Papa yi odi fo pokoblo man shana. Ka bo bi efiri sisire. Ka wachi mi awe. What I say? Enti bronya wani da so. Enti bronya mani da so nyina aye 21st clinic. O beba mi nro. O ma mi nro. Am de kofie. Am akodonom. Mi bemma mu ne mi namu mi tirim bebia be yedin kama. Be grisi bebia. Yes. Odo ye foni grisa ana grimine. O grisi bebia. Wa pono oposo mo. Na 21st clinic so fidie ode aba ho no. Anu na mi breki akase ko bia ko titini mpom. Enu ne friend sangano. So what I say? Eto be increase bibia kama. Na oporo so do oti na yeda ye aduma. O se ye ko fie yi. Ya. Chief producer say nke kabro. O tabi na atopa boni yankan twi. O se kan blofo. Eti mani da so nyina no. Eye mienu. Twedi ampo Yakopon ba say yadom. Ore na am ye nkwa. Okay. But ye ba asase so ye no ye de kodie. Eni ska ye de ko to ade de. Eye 21st clinic. Doctor. Blessed. Na se woka saade a mami abua na kire se utwumu tan Blessed Foster no an ye da no bronya yi bronya ba kwase me kwa bi so me kwase ofoso be ma ye dan wo bi ye dan Yankopon so be chile nipa na ase obema onipa ade a enye ono an free soro de be ma no kan tete nana mana eto free so eja ato ene oja wo fa nipa so aja ato Yankopon be boa wa oboa wo fa nipa so na abo antati abetwa so so anu na maba so na ye kan nyo odi fon kwa na wo hwe nanim na emom dia me na me kan se bode enwo bayire ne satan player kora no asade chire player befu eno me nya bi e de jesa me koto enema bi wo ho na ubetimi di sika koto na mama ya bo ase Brian ne de echichi de Blessed Foster onya sa Brian ne ma wo na ka se ba mama fe me papa no player na mi nto bi da me si so ansen ya na meti sika koto ya chechire chene 5 cedis am to me you know na me nto player da nti edu sa ne ma nketenkete na player no de ye no player no de ye da oba so de player wo de ye na bronya ya chichi player bere wo de aji bronya ya chichi fie rough da bi sa ono on time ha nti oba no de hia nketenkete obetimi di ama wo no e de aye but say de wo sika na bronya we say na be ye very special me de ya na me de be call no de na eba ne san so a se wa hu de kita mi ebrepem no obi a ma me nya ni sei okay aha mo hu we say no mizo mizo we no eye fruit ahodo e na eye mixed fruit drink na wo hema ka kire me se yemfa you know mixer 5G no yeni kan ni 5G no hon komo yo doko anom je we no na me de me no me di bedi nti me de kira amanfo ansa na mixer 5G aha no na wo de wani atoso bronya mizo we say ene akwasi anom bi na se de we si nom ye no ma hu sa me de ka akwana che ye na we ni seconds no okay eti me de kanti ye bedi bronya na to ye de ye bedi okay omno ofoso bronya ba kwa ase bronya se Yankopon ma na to ye de baabi e beti ma fa baabi a se nyame adom so amekusa kuta ka mo no de baabi an ma ntimi nko ayu mpo na wudi o se obuka ntimi fa teche ai no are oh yeah ta na bronya masem waka odi waka bronya asem ye me bo ma ye na ya wo waka bronya asem e na wo se me kan say the Blessed Foster dawroma bronya yu bakwa ase etika wo kwa fa be ye ena wo muna samwa si bronya no de wodi omno mayina frim mayina free bronya no be kwase mekwase sabe meko bi nso enko no kwa ana krombe den so a no botum enti bronya woni ebe hu is who senko yi academy
Go ya academ. And abena so and so and so. You be not young. Nipa to her was Francis ye. Aha, into Brunya with ye, ya couldn't ye. Now, in some way, no, said, Nana me drink we no. 5G. So, Cotoa 5G, you on Sassay you. 5G no. Oh, Cotoa, you on Sassay. Would do one more strong 5G no. 5G no. Would do one more than cat. No, I put down some now or don't be one at the crow. Short as how we on Sassay obey at the crow. Cause we say we are in the a baby arsenal. Oka onim de opatch. Okay. Today you on Sassay. Na enano yanum bia hwe ansa ne ye ba. Emuda ho. Na we say yanum energy drink yanum. Energy drink bi ho no ma. Eno ye wo mu ne. Eno eye 5G mixer 5G. Yanum de sa. Yanum de ko na eneno ye ka no ma bi say ade bi ho no ma. E wo hunsunsun so mesra wo. O say na drink ya yanum. Obu wa wo so won de wonom nsa. Drink nso a wonom. But we de wonom a infection bi ani akiri. Short as ha. Etino eneno ye beka se enne ye trane ye kasa. Bronya we na be de especially Sompa. Na we no omono we na nyamuru san. Ana make ka kire wo mo nso we mo nkoye se ye kokko no ebro. We nyansa wonom abro. Enne akose je wa kode. Me wo fast wa promise me. Okay. Onum bi no. Ena me so num bi na me bo manim so ton. Me ofa. Ade ayo de me promise o say. Me top package no. Na mo me mfa ni nyina ama. Pack no. Me mfa ni nyama yi half na me so de half coffee. Wa problems wo kan nyame ate wo. Me ni me nuko adanse ni bi ani ho. Ti me ko busai. Ene e bo ne kire me. Aha, elfo. Enti no me de tu manim. One me kan de na dance ni bi ani ho. Nyame nkwa ne ho. Ti maka je. Na akoso akra onye sa. Aha, me panimu sei. Na sebe mpedua o be ka sa ma kire me. Akoso akra onye sa. Mani da no so pa. Enti de me pesa me kan nyina ne se. O fridge mu de ena ye tie de. Se o su ko bi o fridge mblo nya be ya. Ese se hu sa anono de bi wo mu. Na che se bi ni mu de a. Na che ayi anom de bia wo mu yi firim. Yi firim. Ese se sesano. Never 5G system. Never 5G system. Sesano. Sure. Na omra samwa sa 5G drink na aba no. 5G drink na aba no. Said the SCG ne hon sekyere me na no ano oden. On share dan tinsi krom. Na akwa ya se bola suja no. Ehye wase ansa na apiani. Wadawroma on se ensa we na aba no, drink we na aba no. Ye papa nam kremofo anyansafo abrempofo timi nom. Murosanim we difo o ya apostle o ya bishop utimi nom. Murosanim dabi we muronya muronsa 5G na adia efe wom ne se e de haban na yo en haban ana herbs no herbs ni wom ena fruit no enso ewom enuaba no ewom kama sa 5G no enuaba ni wom e de haban no so na aye herbs o wonom no na wo sanya ho den na menum ya na abofo besra me menum drink ya ofoso na abofo anse ginseng ya ye nim de ye edema enipadua no enkanka na emema no momo afemo no ginseng be ma bia obenom ginseng bia no ni sesi mo mama nyina no eyi firi ho ementini no ankasa nya kwan ejina ne naso ema ne kwaye de wo say ye ewo nipadua ni mo na apart from ginseng no so green tea ya ye ni mo mfaso a green tea enyoma wom papa se obi wo ho krampa no papa ne osori ne green tea mama ye bu grapes no so wom green tea na chi no ene wo grapes e wo ho say baby na wonom ton woni say no ne boarding pa ketua mebi ya sabi ne de ama 5 cities na eno no wonom ahyeda e de dodo na grapes na ankasa na ye eno mo say de grapes fruits no enso so aka ho bi na nya no nkwan na eniema hodo a ema pomodi ankasa wonom de asumagu sa 5G mix anemu no enya sanketua se wokonom a ahoden ko a ebuo bema ene eya na mo ni time anase mo ni adaje a mo dididi nuaba no yaso ani nyina gum na ene se ebuo wa ma o mema yo no egina so enko no no aphrodisia bia ema ne nko fa adwimo ha bia emfa mraw
Say wo pe anono de wo pe energy drink ye betimi aboa wo mema yo ejina so enye se bia ekofo ha bia de ablaw na ejina so ba we wo pese adwokora na adwoda bi we no ejina so ebo na dwuma wie na wo se odwojo na wo gina home a na no no aye ne sa wo wie na wo gina home wie na wo se osama no so a wasama no so biem na akobo adwuma me ama mo piafo eti mema no mu die nie ye kanfo de amamo eye 5G mixer ena ye kanfo de amamo na ba bia banya bi atono ye de no ahaya Sompa ya ne ye de abatara one media what na now de asem eti we no ye din kan ate ho acha ye pana ho achira wo nyame ya adoma emle kwa nanim no wo de wo peka ama trader makora to a oba won sabeka bi brepem no numbers no ofo so ne ye de ato ho no so be bo de ama etiefo a 0246 no wasi so biem de ama me 0246 270 221 0246 221 ha no na me de we sen so to aso no mixo mixed fruit drink sen nua ba hodo anka ene de aboa ni padua hodo ni nyina yakeka apo no nyina bi wo mu wom de opa bia abrobe nyina tua abom ene de aye we say mixo fruit drink ya chese ya de mix fruits no ya mix pense eti se wonya bi go fridge mu a he I feel wo kunu wo ma wonu mu mpie nko ba bia no makofa ha obi ade abelo Sompa 93.1. Oh abuso eno na meka se wo petre da makora mpo na abuso wa ha se Sompa abuso ye wo kuma se so ba bia wo bia so no bia wo pe bi wo pese bia obetimi etu ka ba ha se no ho hyehyɛ wo pese de brɛ krampo a ye no be ye hyehyɛ kama fine ye bebo na aboa yen na ye de abrɛ ba bia wo eti no ba bia wo bia no dodo bia wo pe bia no na amafo ye te ho amafo se de esi etu am ka ba ha se no no na ye hye wo mo etamu se be ne ko ntwentwa wo na ase mama ebu asesi na text message bi aba Osei no fosu be ma se yetwa nsa na yeburu a yetumi de bi paso atafoku se we no bi wo ho a amanfo so ade mu o oso fosu be ma na yetwa nsa na yeburu a yetumi de bi pa ya paso atafoku your friend is saying yeah the 5G no be paso me sure say o kan asem bi 5G no de pa ya num Osei 5G no wo pay you krampa betimi de asosom de wo pay bia no sa pepepe ayeti say de wo de eduro eka bibi ho anom okay sa pepepe say ya hwe ya wan hwe ya na 5G wachi ya bre ni nyina 5G mesa no na hotani bia e ba no say chale shane hot wate 5G oba be ji market na boso 5G waba ne pabene so na ne brani o 5G no ne brani wabehia yie bronya brei na 5G no kura no tirahwe kura bronya no mekwa ase 5G no omna samoa ewa asa no odi for pokobna ono so atrase kama pa wo hene yire mame yaboa akua asuama bronya wo ya abrewatia wono so aginadwa chief executive producer madwumadie bema wusu kantankraka kuma wudi hia wode ne sanifa edi abekwaya prekese demu na se de 5G no se ekono na ni agetai na ni age papa wode be panwoma so wode be panwoma so chief producer we de meka cha adwuma wura so pebo so ma wani age ho wode frafra we no a na we no mesa Osei ya 5G mesa so frafra wate boku mine ama dwumadie pk wono na echinchin fidie ni fruma de ema me na Yaw mensa abrampa wono so eka producer sene wa wodi dwuma ekoba jesi akoda we wo ba ya nam se akoda wodi asem beba ekoba jesi na ewiase asre wo montam kase a etu ne hwe asrewa wo montam kase a etu ne hwe ekoba jesi se waye wa adwene se ubesu agyankukusu a woto bepaye o ekoba akoda we na ne status no so ofe ekoba ne status no so ofe na nhoho ade wo se wo tai bese ho a utumi wie eko pa no 5000 ekoba utumi ni o koba hwe ni ye sa ena nana afriye enso ekadwumadie ho a
enya asem ketewa kura na yenua ba ko a nansen omode no ebeka ye ho no ene ye beyi na kire amanyoma konkan na hu na bonten hu se Asem Mpe Nipa twumadie no wo ka ho aboboa ama wo manfo ensem asisisem apo menteme ho ase a omode abedan ye ni nyina no ye behwe na yaka ama manfo amanyoma ye kama ukọ MC ya ho a David ewo ho a wode ye for social media handles ni so nyina ukọ Sompa 93.1 na Facebook no search engine boshem na ubetumi atoa yen na wahwe no atie wo Facebook ho sa ana Sompa TV Ghana eno so eye Facebook ho enyoma be konkai e dia ma pa YouTube no bogafo no hwepa sabre omu gina so den Asem Mpe Nipa omu ehwe na amonone omu de ebo omu bra ensem wom emu afutu se bidada wo fa bi eye Sompa TV Ghana Sompa TV eno ene YouTube no Sompa TV YouTube no ukọ a obehu yen na wahwe no atie yen kofro bofo mpa bema so keto am yipebre na sa ya Aboagye Oforisuo ni ntin fosuo me ena me de Asem Mpe Nipa no ede ekọ boshe asase so sodro driver touchline ko a ena menamwa yeko na sedie 5 G no age ye bre no efutu semu ada no drada ye de bre mo no ena fosuo bema me ne mapamfo na ye kanche ye tiefo se otan ni aduro otan eni aduro se dasani ye na adwene se obetan wa wotan na wotan no wotan wa yemwa usu a wonum nyina wotan wo atade kura usi hata no se yo de a wotan wanya aka so wotan de no wotan wo wanya aka so wotan wo no wo betan wo ma ba bi obehia obi again wotan na eno ne ehye ye tiefo ne ahwefo bose wotan ni aduro no ye de anu aduro beba enne ye si fomo ye de anu aduro eba na ye ka che ye tiefo se wotan a anu aduro no ye de ebrewo no ni nyina ya hweyie anu aduro no ye de ebrewo no ni nyina no ensem ebeka nyina no ya hweyie asem ye beka nyina no ya hweyie wotan no de beba o wotan no twumutan ye beba si waka nipa kro se won kan no aduane a wutwa hwe wanim nyina kro wotan na mmom ya hweyie ahweyie ni bi ne sei ahwehwie ni bi ne sei susu di won komo odofo susu di won komo enkomo a wudi no susu di won komo kira mansan na enkomo no kra wudi no susu kirekire won semu ensem a wu kirekire mu un kirekire mu ma nipa atiase o un kirekire mu amanafa asem no waka no a opeso odi gu hu fi no wote ye no wo pese wo kire mu ama wo de ye de enso odofo yi odede se wo kire mu a wo kire mu ema ne nkosi aga de waka no waka wo kire mu no na wankasa kura wo ton ho enu nti no susudi wo nkomo wana montuo nyina wo behwe ne yie wana montuo nyina no wo behwe ne yie se midika aka cho se ni nyina no enkamfo no eya hweyie enti wana montuo nyina no ubehwe ni yie ama nyoma akonkai ede amaw susu kirekire wunsemu wo kiremu no kiremu ani nkosi aga saa na wo se enipa nkasa no susu ginipadi susu aginipadi na wudi nkomo kire nipa no enipa na wadwen kire wo se wo de opewa asem enipa na wufu se bia we de we me body we de me kama asem kire no a empia bonten hey wono kura ne beku kura susu ginipadi na nyasin bia ne husrefo a esre kire no nyasin bia ene husrefo a esre kire no twiro no kura se wadasani se wamie wano anka asem na wonsem nyina ka utirimu a susumboni bia ntumi mfa utirimu asem o efisa se de krupo twedi amposi ye nipa no enipa wonsem nyina wo utirim na the very moment abebie wano a wobekasa no we so obema mi wei no na bonsam asom enti susu di nkomo susu kirekire wonsemu no ni nyina eye ahweyie eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo omra samwa yeah Oforisuo medase na mreni ntino yenko netew Oforisuo on na asem a kana no am se ye kan ho asem se otani adru ye kirem ba edru mebi wa de bia ni wa eni ni positive a yensanya negative sa pepepe ba eni pankasa no wankasa no wabrabo anyway asem ni nyina no waka no
Oforisuo be ma won se otan ne aduro ye kan no a ye na ye kyerem se otan waduro no ekwan bi so na waduro no eno na ye kyerem asante kasa bi wa ye frɛ no insuo emfamasan insuo emfamasan ho wakɔ baabi uduru hɔ no insuo ye ayede ayiri ade a betima ye a betima boa wa ne se 1 wonim insuo dware 2 insuo ho bibia enu a wonim ye me se metuo wodi me kɔ swimming pool kura menim dware eti se wokɔ afuom na se nsuo yiri ha ade e beboa wa pa ne se masan tina asantefo se nsuo mfa masan de betima boa wo e wokumase wa fie a wote obro no a wote so ampa nipa bi adwen ene story bi ba ya na eda manim nipa mienu omu nyina kwa ha fie ya sabe mpraduasa enye obi ne tue obi de ma no nipa no wote fie ode nani te asi abaria ba akoso asabe ono ne nikunu ni ha ono te ne baabi wodi nani tesi ni so saa ma ne ya me no kasai efera na bolete de ama ono na ye de yani asi ni so no mesre me fasa kwanya we so we a landlord na se nipa mienu ha wo dan ya ye besre nipa bi ha adwen na so dan ni dan nyina no ya na wo behwe no ya na de wo ha adwen na nipa bi wasanya support Oforisuo ni nyina ne se aya hweyie na se ya wo benya hweyie no eno ne asam no se be ya wo benya botre wo nipa ho no Oforisuo eno ne aduro no abeye den ni wanya sa aduro no eno ti na ne yetea ampa yenim nipa bi ha adwen makasa asem yi me se ye bo nipa bi se omna ma ha nipa keke ye bo nipa bi se won kasa no ade ade ama no se nyankopɔ de ama se bediso ana bediso ema wabra bonko ye no nipa da sani betima hawa ma firi unsa nipa mo prisons wo be kom no obi wo hɔ a onya hwe nipa bi ade ode ye na wanya abotre a no so kɔtwe sekan ana okoto ne nsa ene de na kɔ wie saa da duafie hɔ ye be srɛ ya ka wotan ne aduro de na momotan no edumre bi a ene ye ka cho se na duro ne se ahweyie nipa na woni ni di nkomo na be wi ase no asem ane na kan nyina oni nya ntokwa kakra bi no wayi ni nyina apie masa na secret da bonten enu ti ye be srɛ ahweyie no ehu hia se ene abotre ehu hia na to get se wo benya saa abotre de ama nipa no hwe Oforisuo nipa ho ahomte wo he nipa bi ka so ba hawa wan hwe ye ne wanya saa duro na masa wo ba to nsa ana wo ba fa sekan ana wo ba fa ba eno koma mede masam ba koma warefo ema ne mema ene ye ware maka ene ye penso de ware ye buga o aye buga o di sinam so bi de asi na ne nyina ya hweye ne abotre wanya abotra wo yiri betimi de wakoto situation bi mu wanya abotra ukuru betimi de wakoto situation bi mu na ne nyina wotan na duro na ende abesere ko no ene de ye ka chro se otan na duro no eno so yakwaye research ehu se otan no na duro ne ahweyie Oforisuo me da se odi abanyini ehwese ye anu aduru be ba wotan no nyakopɔn dom ye de aba beduru ene ya wo na mechia my sister baako America ye fene fia o number na free me phone so enti waba no ma pati onka na ba oka ne ahyefem e wonum na me ankasa me dofo ne wo e ma ba ehwe wo na Oforisuo ahweyi otan eni aduro ne nte ho kakra ye fe na ahweyi no eye papa e mo bi kura to agwalagwa onyawo obetu oduro a echere nyawo na ade a edim tintimama otane bemu pa ye akasesem me wontimi nyam hwe wi me wontimi me wi wontimi nkumi kaka betene na su no shasama do friji mi ahwe o ka se obi kofo latisi ahoma na ko nya no ho ntofo mu enkosi ba ko nso nipa ne ba ye no we wo boa ontimi o sro eno so besahe ahwe se wo ye be ma ye oba wutie mi wono kasa kwa ya be faso wa obetoto niema obi ehuru ahoroba ye kana ahoroba enzima kasa mu no ebie wo hawo wedi emekun aname Osei because abaifo no pe challenge so abaifo no ade ba ko a omutimri gina so pa ye se oka no waka ana no be ko challenge obi a wo ya ho ye a etani pa bia wo abaifo wo ntimi nya me hwe wi wontimi nkumi kekekekaka betene na su no shasama do friji mi ahwe we ni bidefo
onye obekun obesɛ na wada ho so efiri sɛ ni nyina ya hwe kakra ye ka no na omro ka asɛm enye yizedie but sɛ wotimi kura wakoma mu paa de a ofo so wotimi ko onim hwɛ me brother wa firi mu yin me wo fa che na de na akwasi obi akwakọ wura ho akọfa ne fom ana ofre na me se bra wonye police ni twɛn na police form la me hwɛ bibia akoso ana odie mi ka ba bia obodi fom kɔtɔ ye no ɔkɔ ne nipa no dem wanto ne bo ase ɔkɔ ye ɔfafo na bla ne se ma se wura me de fafo me to ɔso bua fa to ho tim nya hwɛ na siri trim zim ko yi ne kokora to atwene ene ko siri trim ahwɛ yie ɛwɔ hɔ sɛ woto bu ase ɔtan hɔ na sɛ woto bu ase nya hwɛ yie a wotimi ko oni okay because mentimi ho ase wei wontimi nkome wei woni tumi sɛ me brother ebie nipa na obo odua no obo odua honam ani o ba honhom no kɔpɔnto ase atena so obi kɔntimi ko nso kotwa nso ne poa ɛma ne gensi ma ne nyaw asɛm wo di ne nya de but wonya bodua ne de wo huru no wo wontimi nkome misum nyame he wo ye bishop kra menye chinyi hwɛ ho ye woyɛ prophet ɛnyɛ sɛ bra wodi wontimi nkome na no asɛm no ntimi nkome mira me bɔ mpa de bia yesu ye bodu no ye na yesu atwe ho bɔkɔ na dua na nya wo sɛ kim wokɔ asama do no wakyɛw sɛ wogimi so nyansa ne hwɛ ho ye ɛma bufuo bi aba ye bedi bronya ɛma bufuo bi ama wa bra bom ana wodi wontimi nyam hwee ana wodi na de ɔyɛ no wontimi fakɔ bia me ne obi dia prapriɛ kokɔ no ana me ne be dia prapra ka no da bi jai na ko nim me nyankopɔn na nkasa mfa no de nyɛ den ɛma so wɔde ma wa ɛno ne betimi abo abrabom enye nipa de eti ahwɛ yie ɛwɔ hɔ ɛma nipa bia so mu ye na bɛbo apapapa medase odifo pɔkɔ abna David ɛna wote ne nka no David Bay homimɔbɔ abdoatia ene 5G amanfo tu twa manu ma ene 5G 5G no said na amanfo no mu start area na amanfo tu so ena push ni nyina 5G no abdoatia Ofoso be mama me na wase na yanchia yetiefo nyina emisa wo mu se wo ho tesɛn na yenim se twedi ampo basa yi adom na da romance no wama na adom na so ye ne yetiefo nyina so ye chia wo mu nyina nkanka ne wonom a ye nuanom a wo mu wa ma no ne ya wonom ni wo mem ha se no abribia wo ka ye ho ewo Facebook eno eye Sompa 93.1 Sompa 93.1 na se Sompa TV Ghana ukọ YouTube nso ya hwefo ni bi ni ye hia wo ho eno eye Sompa TV enen nsem a ye de ba no ye di nkan aboboso ye besere wonom se ne wonom keka wom ho no wom hia ye wo ho ye hu se ebinom ewo so dadente no ye twen afoforo ne se won so beba beka ye ho na ofo so be ma ewi ase wo hwe no minyawo ameyew ene madame ho so enenam se woni obi a opemanso woni obi a otan wo etia de obeya ne se obehwe wo hu ye e de afri se nipa kro no ho na enipa ne susu ye ene na gina sie biara ne tirim po biara wabode afa ho no se onkasa wo ho ana se wonkasa ye e ma wano nkoto nanum e ma ne nka asem bi fa ne ho a ebeye de pa se wono ankasa obenya wo entini nyina ne ahweye no na ya na eden ma master bonwum bi wose mo empire ma mo atamfo bible no so kola ekan ye eye Matthew 5:45 44 no 45 no 44 no say na me de me say mo say mo no mo atamfo na mo empire ma wona wotamo 45 no so kan bibi to aso say na mo aye mo agya owo soro ne ma efiri se omawia epuo nipa bonefo ne nipa pa nyina so na woto nso ogu wona wotene ene wona wontene nyina so mo na wo bompa ye e de amo atamfo no e wo honhom fam no wo dome wonom eya da bia ye ka se ewrade ye bompa ye de amo atamfo ma atamfo nkwatenten ma wonom ahoden na wontena se na wo hu daache ne ebeye na hye wo Kristo enmonyam atamfo na na se wo bobuta won de wonom behwehwe nembom ato wo ne se obefa kwan bi so abo ho ban obeto wo no naleka ne wa hwe wo hu yie na se sa ne ma we se nyina no ye se entokwafono wo na ato ne ayika se obi ene wo ku na o ye krakra fe na ntokwa na chi no kwotena wo de on se me kura ma anye ni sei
me kura ma nya ne sei se nipa etan wo kwan bi so sa na eya na ebufo hyew ene wo yaw nte no eto da bia ya na owura fi unyankopon eto da bia na owura fi kwan ye wo sa wo fa so na wo ne se nipa kro ne tena eno no na bible no e ka kire wo yakubu nwoma iti baako eyichemu enum no ese se eka mumu bi ene nyansa o misa me onyankopon a o manipa nyina ade kwa ne ahohura enimu na odebema onti se ekto ni nyansa se asem bi obi ta wo na chese wo keka nsem oye wa yakayaka de oye wo niema bia wankasa ho sa asem oye nipa didimi de ensem fla na mi hu kwan bia memfa so a ose onu nyankopon eto ni nyansa bi se onu asafo awrade won na bemu akwankyere na wa kire kwantro do obefa so na wo ne watamfo etimi atena wa bra wonya wo enwe wonya wo emfa wonya sede ono wo sihwehwe wo no eti na me ka kire wo bia se sa wote wo amoni na nyankopon so fo wani nyina si twedi apon no so wono ene bema wonyansa na waboa wo ama wo ne watamfo atena wa bra wo mususu ye wono magina tuo wono mhyehyɛ de ayi a wahyehyɛ de afa wo nyina no ebeye kwa na aboa bo wonom na sede wo nso no wo mhyehyɛ wo no wo mu enya wo saa ama watamfo watimi afɛle bro nyabre de wo pɛ wo awe no ono ankasa akwa akɔwe ne ma oboso be mama me fancy ase no okay sabre otan ne aduro ye de bre mu no Asem Mpe Nipa abadwafo se anu aduro wo ho na anu aduro no ni nyina so obehwe wanam otuo mu ye nkomodie obehwe ne ye na empo wudi nkomo a obesusu a kirekire wo nsemu na kasa dodo de emfonso empam da biara da ni nyina nkamfu ano eya hweyi nko a so hwe ho yi a ne waye na adwene se wo ka ho asem ama wankasa wafa aduro anom no wo ka ho asem ama wankasa ho akire no de wato fana mu no nanim ebetumi agu ase 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ne afrefo enso enko twetwen komo kakra hello for so bema hello for so bema ma fiani Dabi o Cynthia na abaso amikalafia. Cynthia ka woni ya Asem afia kakra. Pacho na mo to say. Adom ene ahweyi nko a. Pacho na mo ye de. Papa chebo do sa boba. Da mo tene ejuma pa mo. Mi charge abajifo nyina. Asan de na edra na mo de amen. Bitan wa hu na mo ntu yi a tembia no. Woni ni Asem bia da mo ase ene mo djuma pa mo bo nyankopon ka mo nyame etia se hello hello 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello Osei yey Osei yey Sompa 93.1. oh hello Oba yes sir the can offer to what in the original Nigeria ni the birthday contract papa Mamenchi and a big up if you know what I'm there because you're not any of me. That is a big up in the papa and Chile. What is now take you this original offer Osei bronya abeto de papa and Chile. Na meanwhile, almost someone can say, I'm not purchasing you and let nobody actually so. Then you cook something there and say you were 5G wa hanti no yes there were 5G near nom get your pro the that's what the customer to have message the go as into the police at the government I'm cheerful that be again no mun your phone password ya ka sakro do ba ka dey ana ni baba ko dey check the new one original yanko ko nyala ni ye kakra my brain kebre when you say about the next time you're going to move to the never gonna name Oba. And one of them, Macan. I don't know what minister by way. Can you want someone to me? Someone to dream of what? It means
This will be already who come on. I want to make them. The guy any pay. It can see a yes, you want to go in your care. You what does now? At the Magua, and the America. So, why not? About that, yes, I am going to You. But yes, I did not. My decoration on my camera. Now, I'm not a my washer. You now punching also, yeah, trail. Original Nigeria say, oh, my bush, we bush, huna. Omuna Samuel men can't just on Tembe Basa. Hello. Hello. Penny Pa, baby, I'm free nudie. You did for them. Azaya. Papa. Yanko Yanim. I feel you're the puncher and the shrub bonnet to know you. Yeah, the Anubina over you. Yet the moody been your baby, for him, my mom didn't be married. Oh, the Yavi soon be a baby. Now, Oba Barina, I am from Uncle Mary to I'll buy all Fadiana. I'm in the Barbary. Omuna Samuel won't Quanabra. You, Matty. Can't you know buy your own or buy a debut team? I am debut team. Send an evident doesn't pa. Yabo, 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 Yabo. Or buy a bed penny, Papa. What did you want here? And evident they said that some pan no. Yankoyanim. Of a Katra make a song. Whether near more, you know, make us and put your good and the same amount of time. They say, oh, Mama, to toy, you know, I condemn. They say, oh, that's a question, money at some cool. That's a sum among covers and why they say no more, you know, oh, and yes, I'm good. Joe, you become once empty, young can ask them no be near Queen Ebreno. Hello. Wadaruma yana why a TV set and a radio set near my. Baby, I'll free day. I'm about a penny was at because every has half was. Okay. Germany of the AK Abine. Okay. Everything can't get away out of my idea. Get a job to me within a week, baby. And I could get a fire to let you know, baby, I'll be there. I never can look at the journey now. I mean, as if you hear the tell you about the community crowd with you, I'm having to die. Come on. I'll be a come pa. Yeah, I'm happy. If you feel me out, I can't tell anything, and I'm not quite. If you may monitor that, you'll be ready. I'll see you in there. I asked them to talk, and I come in your meeting for them. I'll see you come meeting for practice because you'll be right. And I'm over here, I'm not there. So, he's about to say, I have to when the man broke at that, I was going to the meeting. Okay, hello. Hello. 0551-931-931. 0551-931-931. Hello. Yay! When you have my did in your good fine show, I declare it on 1 minute before the year. I'm a here, someone I'm here also for. Then go position. One come on. Papa. I also do too. Nah, you know. Hey, you know, see, I wouldn't say I fight for no, yeah, the other opportunity. 5G, no? 5G. Yeah, Mister, any appointment, no? Appointment, my appointment, yeah, we be do doc no kwa. Any other be no. Oh, there be no 5G ko. Why? Na say ya punch no pa there. Hey, na punch kra nyan ko ja hu. Wo bozo mo we Christmas ya tamo. Celebrate today. Na, you may. Na, someone now. Nobody has done so bad. The police told you assemble. So I can hear. I some more about it. I did a phobia idea.
see another case. And I think the Yago job. You go TV so no more trouble. You go TV so. Mame kantra brand say JJ mame kantra JJ say Sompa ala we ya boy e kola bremne ni pala we bo we kura na nyanko ba bi waje achinyi obekọ ni fie we waje achinyi obekọ ni fie we waje achinyi obekọ ni fie sensu amro we obekọ ni fie waje achinyi o peso oba wi aponchi ni bi e kura di nyanko bo hello also be TV so hello Good evening. Good evening Panipa baby I'm free within We buy from the Compensate to my Central Prison. Okay. No corner no makano because I find the near the you need to prison everything. Because there's a year and you have to play the prison everything. You have the master plan and then I'm much when you go to Islam and I'm cafe. I was from around the Matai and by Bomoy. Now hello. Also was Central Prison. That's fine. Now what the other than your phone call? As I obey. My mama knows I'm on carry one by boom. Oh yeah, you better come on, Pabo, Mama, me papa. Hello. But I feel when I maybe do some carry why. You. Now, Ariana don't call her. That's actually. Oh. Me papa. Okay, hello. Hello, good evening. My just open Nipa, baby, I'm free with you. Asumina. What are the years of kind of quest? That's a year the Moticana. With the power of one to offer the week. I'm going to have a son of the say. What time you do? Osei. What time you do? Otania dro brofo. Na won ne brofo ye say. Say ka wubusa ka wahu dada. Say ka wubusa say ka de ta chire dada. Abomination not Robert. Abomination. Not Robert. Now say to bon wan ka trema. Okay. What's in the brofo no they say? Abomination is not Robert. Jina ye. Hello, listen. Abomination is not Robert. Okay. Odi for pokwa na say enche wode ne brofo no be mamo. Why? Now the mouse is here. Why? Hello. Odi for pokwa na say enche wode watan ne duru no ne brofo beba. Omna sama so abona mane tie ne na die. Hello. Sompa 93.1. Odi why you ready ana? Otani edo brofo no. Otani edo brofo no. Brofo ye mienu. Okay. O say enemy or dad concern. Ba kono no. Ana enemy or dad medicine. An enemy or dad medicine. So ana ba kono. Ana enemy or dad no concern. Odi na no ane say. Oh. Se otadi ya doni nani ahweye on ahweye ne ye medicine na omuno se brofo yo na ka kire o oh na omuno betin makabrofo ye ba fidie so omuno kabrofo da without medicine me so betin makabrofo enemy without medicine they otan edu se me ana hokora me ka kire wa o kan yo wona ka kire me ai oh bla se ti se me meti na so ati o me minti ye ti se me menti brofo da bi minti ye enemy ni ye obi a
Osei Nipa. Mo say medicine dey nya de bone. Medicine ye wodro medicine nya enu ye ka. Obi oye ahweyi e wo abrabo mu. The friend medicine. Okay. 05513131 0540 Oh mama number na for me trim. Oh muna someone ni nyoma kunipo. Hello. Hello. Okay, ya de ofre nyina ebesi ha, ya de ofre nyina ebesi ha. Na da no tuada na ye de otan ne aduro de ebremo. Na Asem Mpe Nipa dwumadie ye nimdie mu. Ye se da bi se ye ka se ye gya no hosa emmoa. Na mmom no wo se ye suesu adwene ne hwa nwoma bi ye befa so na so obi ye na adwene se wotan wo a ye tumi ahwe kwa ye befa so. Nene otan ne aduro no a ye de eba da dwoada no. Ene ya wo ye hye mo no. Ensemu a ye de abremu nyina no ni nyina nkamfu ano ya ahweye. So bi ka so otan wo a ni nyina ya hweye. Ni nyina ne se wo be hwo ho ye. Wanam ntu obetutu ne ye. Wo benya abotre. Ewo nkomodiem. Se di obesi adi nkomo na abekyerkyerem. Wato boase na eno na ebeboa ho. Ama nyoma akonkai ede ama wo. Sompa TV na sabre wani egusu a wohwe na utie yen efiri Sompa 93.1 na Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre wani egusu a wohwe ewo Sompa TV ne so womra samoa atenase sa na odifo pokwabena ono so age na adwa wahene yire mame yeboa akua asuama bronya oya ono so atenase se oba Asem Mpe Nipa dwumadie no so a ye maame ba ko pɛ no na okoye abekwai so wa maye eno na akoye asem fofo bi amaye a amanfo eka honsem chief executive producer ma dwumadie bema usu kantan krankan wonne ne mano omo akukyire ensem a womo de eba bedan yahwefo ene yetiefo ekoba jasi ewa ha na ya mensa brampa enso ewa ha na afriye enso ewa ha enya asem keto akra bonkumhene pike wono na echinchin fidie no fruma na wode mame na wona wo MC awa boboa ama social media handles na yatumi aba TV no so nyina David ono na sabre wo badwuma den na uko Facebook no so a Sompa 93.1 Sompa 93.1 sa na Sompa TV Ghana eno so Facebook no na uko YouTube no abogafo no peye papa Sompa TV eno na YouTube okwa ubenya yen ana ama enwoma akonkai na edi ama yen na ene asemwa eba no echepawo asemwa eba no echepawo papa eno ti ka kire obi na obi so kan kire obi na wontwe ema na fidie no na womra emetena Sompa TV no so akwada bia yeso obechim edi afiri ho a twane koto mian mama akwai na esemwa eba no ede adusuante kase pa esansa Asem Mpe Nipa yetwumadi a yedi edeboa asanteman Ghana man ene wiase afa na nyina no esisisem apo menteme ho ase no eno na wo de ba ha se ya waresem na empo penchen abamu a yesiesie bi no na de yehwe a ede enipakum ebeba nipawu beba na emwa brabo no na wo mona samoa de ne doma na sim ton tan na awade ne atwam na bibia akonkai efrise awade no ekwa bi so yemfa nko heaven kra yenhwe ma enipa enwansa enkoda ni nti no na ade asem foforo eba kofro bofo mpa bema so ketu am yipebre na se Yaw Aboagye Oforisuo ni tifosuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa no ekọ bose asase so na nyoma akonkai pa Sompa Foundation wono na de Sompa chede aba Sompa Foundation wono na de Sompa chede aba se ye ka kura no Sompa Foundation ne firstborn ene Sompa chede na Sompa chede no ne yamu yese Sompa chede wo wayemu ye papa wosi afi we bronya brewe no
bosumi we mu no wo bema ma kunafo akata o madagya so enkoda nyanka woni bia nyinada bronya bere obema o madidi agu o mafuruso asere wompe we na apade ayen eye sompa chade enkuto ena ebetumi ayes anwoma we na sompa chade ase adaworo ma wasra omanfo se ketua bia nswa konemwa se de beya wo beche ama omanfo na omanfo so anya bi na enwoma akonkai miatumi ache amasafo ebronya brei na omatumi adidi agu omafuru so asere eno ti sompa achade se menkantra se bronya brei we enwoma wo che no bi ayemo ti tomatoes make sardine ni adiade eno na wo de ba ye betumi achade ama omanfo ti tomatoes ni nyina wo je emo no baby ekubia no se obo yenka yeyi asutire ye beba befa ne de afiri ho ama na nyoma konkai e de ama na meka kire se odo wa chede no ba bompa yegu so pa efiri se wo be chesa afo ya de a na wo mu di hwia wo mu katoma da jasu hwia wo pru bia mu atotun e wo bra bom nyada emu e be start e biebie na de emu e totun so ama hoto aba no eno so saa anwoma akonkai na me kan kire wo se ye sika famu dia ye momo line no nie momo line no enie fa pen ni paper na churo said ye be ya enkogu obi momo so na yenko kan kire ze won famra saafo no mutiri mu odin wa kwankonya ni papa 0598 559802 0598 559802 na yemfa ensende na etie beba Blessed Foster anase Tarawan Media Limited eno ene beba Sunday emetom kukro na also enka ho na yemfa ema enkoda nyanka ne makunafo bronya bre na omuntumi enka bronya no saa no betumi akọ bronya na se wona bronya na se no no omuso enam hobi na yema ye nyina ye Ghana fo nyina kama na ekokoba se enwoma no toso ewo so na so de befa kan no eye wo den de a frela we so enwoma bi te se emo ene se dem si ebobo no ehun komodie bia no Sompa achade unkomodie bia no fra wa homa trufo so 0249 942 842 0249 942 842 Sompa achade frau bra na bibia enkonkai emfa emma ewa brabom Dr. Professor Abe Herbal Clinic yo ko afi we clinica etu yade ase afi we clinica etu yade ase eye Abe Herbal Clinic yeko Dr. Abe ho na yeko kokko jedro nom na Dr. Abe se menkancho se wono de ye organic yo organic ni no nyina ye organic eno ena se ukọ na akonum bia ehabanuro no eye nyankopon sa no etu yade ase papa enubrane nutan no ne hini no etu yade ase papa enhaba ni mami na mami so nim habai enuti ena wode sickle cells eduraba na sickle cells ss no enka ne se ya akoda na ni daso ni ho kra sa o ma no ye mienu a Teba firim ubehu ansa no awre hosam ko a dabia no fe woko hospital no oba sikanto botom na Dr. Abe ba ye no abata yesre sickle cells na wotu asiyesei sickle cells na wotu asiyesei na hoyin heart no sa yade we awre hu ahiafo so na ye wo mu omu nya sika no omu nam radio station TV station and son oma yakọ omumwa no matu yakosa yade enu ti Dr. Professor Abe se krupo twedi ampo ba se yadom aye biafo wadum no habanya wo betumi ediasa hoyin heart no nti yenko Professor Abe ho na yenko gi hoyin heart ayaresa enti di madedia diabetes hypertension gonorrhea no enamu san yade wotu ase papa eye fibroid na wo ba wuntumi nwa eye Dr. Professor Abe bema bi wo hwa ye ne kwamwana no mere anu omere na obeka no kura kire ni nnuama no wonka ho na ama ni nnuama no hawoba no bema ansa na beto badin no ko na nkwamwa ne mpagam ko na nkwamwa no nya den wo de kan woba na wonko mi
bosome no wose ama ho ene ebefro se bema na ubetumi ato badidia yenko Dr. Professor Abe wo Abe Herbal Clinic nko a ene betumi aboa wo na Dr. Professor Abe se menka ncho se yare bibre bia da firi utri so ekosi wo na mawura no na mamodi enanwumre bia he ye chena mo bie na apro no yenko gya yaresa tano so apatrapa no site eno wo uduru junction no so a taxi driver for me o send fa so ha usi ya so free chrome na ekwa o send fa so na ene se u free no ha hosunwa akwa no so na ebade a na wotwa akwa animu a na ubusa Abe ewa apatrapa junction no so a ye ma menye na wonye na wo ho efrisa amanfo odi atrantwe kwa no so awakogya yaresa yakwa Dr. Professor Abe woni yakogya yaresa ne ani adanse ma foforo na foforo so nko na yaresa enye krupo twedi ampo basa yi adomda ewo tano so apatrapa new site ho ena yaresa no ekoso 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 na yenkoje ayaresa kansampian ene kampian ene kokote di babi bepam cheche ne kokote ade babi ebepam cheche ne hey ene hey ampaya ebedwa papa ena no dwada asemo ya tabiri ede to ya proso sem no efiri abroma ebaye eye ababa wa sewa ene ni kunu ya wano ena ene ye hye yetiefo bose ene ye bewi asem no ewa fidie so se ya wano betumi akwaware dia na ewo se woye ababa wa sewa asede ede ema no na wade no egukura ansa na 25 December di animu abrantie ya wano atimi akwaware enu ti awade betumi akoso agina ya wano so awade ebetumi akoso a egina ya wano so enkoso so a egina ya wano so montwa yen yenemu betwetwe komo afa nanu asem ya wano ne ababa wa sewa no ama enyoma akonkai na ansa na no ye colleague baako anasi adwuma yini baako a wabeka Asem Mpe Nipa hono oda drum bema usu kantankanka chief executive producer odena to drum a wodwa no ni hufia afreni a se bema usu kantankanka ode stamp na si so dimayam na sese no de woda drum kata chobe mazofosu be mo de drum pani ba me mo akwaba meje osomini afani nempom te sei erade adom bibia aboko bibia hye pa we de obi si trododo ma to obi numa duro ma yafo udin awofo so me da se na ansa na ma memfa asedakunni ema adwumawura ejana daroma ena enenso wama ye te baabi doctor baabi a obi anyame nsho na onkwa adommo midin dia dada na oyuko ba kwakuye boa oyuko ba sa oyuko ba efri kuro be so fosio asante achem de shefa na me fra asante achem banso ufri banso me pa chon na madam fu bisu free gaso me amanitia if you know the boy abi yes say mo potem ho de yes say boy de no nimbo na o kan say ko di for wa hade the boy abi ko di for wa hade the boy abi panipa o asem kakra be ka kire T4 ifri say afri na ye baba be ye adwuma kanena yenimu wo fidada mu de na ha so ye different grounds obi be say ha no de wani tua Messi na ebobo akani za ha no de professionals nko ha no de professionals the day you phone ha you mo panitin say no yo fosio master kakra me de so metiefo ni say said free brass on pa by omokoso we di achi we dwuma di ahodo aye di mu nyina ya be hwere se obi a wo ha obi a onfa na kose medai na ye de ose ba yo yo ahwe atoto bibia ama bibia akonkan to obi a wo ha obi a onfemra oba nso asikatua bia enim wo de wonya bedru a wo so hwe Asem Mpe Nipa department
oba beto mpanimfo akuku dam eni ntini ya chocho uru na omo nso de Osei ayoyo asomo ama asomdwe aba pepepe na ansa na wo beba ha no Asem Mpe Nipa ene trawa media Sompa ye ba ye bosume nsuni wonam abonten asante no to say Oforisuo sente no age ba bia chesa Asem Mpe Nipa de ko oman hene de ko na afemi ankasa megem ai na minim eno nso ko pankrofo say said de omo ba kra esi huahua wo omo krokro wo omo ababa na sports for nje say age wo omo se bi omo ko ba bia enye de omo pen nya na omo nya nanso omo bedu Sompa de a omo akoma so ade pepepe na ye de esom wo omo jo so far no oba ye Asem Mpe Nipa no uhwe ye dwumadi ase esi hyehye ye nwoma no ketua bia we hu no betime di ho adanse kakra adanse de pi esanse ansa na Asem Mpe Nipa ye beto ya num ti no na ya yanhwehwemu a ekwa ase esanse ye nuanom bi wo ho asem ne ba ya na omo de atom framem nanso ye de bia sefata nyina ye kwa yanhwehwemu ansa na ye de yanu di semeden e de asom ye tifo ena ne nyina achi nso ye de som wo mo nso a omo so eto mo akoma so akoma pem e wo dwumadi a ye nso ye di e de ama omo no asa na abekọ no dini biem obidi ne de dada na oyeko ba kwaku ye bo a be ma kwaku ye bo a ye beda ase na ye to ye dwumadi so sede ye som omanfo na ye som wo Sompa no enuti ena Asem Mpe Nipa ene trawa media limited Sompa ba ye no bosom enso he wo maso emu se etwe o wo maso emu se etwe sede wo kan Sentinel ajiba bia yankwa computer so adwadi mra na yemfa dwumadi na aka nyina ento aso Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebebo Abe Herbal matia kanoso Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yasime, and no, I had to me and cow. Ye bono, or by say, one. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Makasa. Onsen and say, I know a canny sissy, yani sissy, yani, and yani sissy, Bibi Pa, and their coso. On worry for France and Antessa. And a madam for one can't me. Let's send that year with ye some kit to it. And you're not here for, or be a tea, they make ye. Bama do Bribia, and I saw your Hodru. The manager about no Yawadium, where any a simple cry. A dribi was cement about shop, as a cormampon. Your friend cements vital herbal mixture. News your ho, the topa yes or na sadre, member now friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer will not open member friend a gang be a tar. Every was a cormampon, cement about shop, and then Miamia toby be dronia brofudo do one. So open do to ya, Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, Cressa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you feel do what you enter me numbi. Hey Jack, there he comes. Yeah, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yes summer, and a weekends Beyonce yes months. Guys know what's up. Hey you trodo, and to say shamu say ya, na oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Ama say no aye different crowd. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year ana apun to piano. Oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so far taste. Babom oyirika yirbites. See now ye difference. Aron orange spread drink. Nominansem one tom many power won in fear do watch and sesa open for no FDA aji ejedi nkratu yi atum.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Dina ne odifo Samuel. A no menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mama gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane eda wo so. Eka eda wo so. Yale krankro eda wo so. Otone ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri nsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Da fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nhira. Dina ne odifo Samuel. Akwanchereja. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana city on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win one Ghana city instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Wow, what a quality sound. You mean the papa? Na studio be na mau sound papa say. Yes, Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo dia be from fide papa ba. Omo dia badwuma. Wo dia ti. Dia na maja mumbo mi di mboni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type be na we. Reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yate omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994-387. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu awutie no. Na asemo ye tabirito ya pronso adadwa da no. Ene na ye hye ye tiefo bose ye beto aso. Na ewiase ankasa no. Ewiase ankasa asetran ye womu no. Ensem bi wo ho a uhunu ne kana hu anu yi a etimi agi ufiri mponchirem. Etimi gi ufiri amaniem. Me kuro mu asante mapo abrante bi ano ye bicycle ne friend Kwame Apia. Na Kwame Apia no ni bicycle ye papa. Enu ti Kwame bicycle wo ye nyina no no de hwe na yire ne mo. Eye na dwuma pa no. Na bicycle ba ko fa ne so. Boga bi di bicycle bi ba brand so Kwame ye bicycle mame. Na se de na bicycle ni si efe no. Efa Kwame som se Kwame ton de wasa ni sirim. Iti yenkobra nyina na posifo be fa no. Ya nano ani Nsuta court. Na Nsuta court ho no. Kwame Apia da bi obekọ court ho bia na waburu se pam. Se ye kansa dia Kwame Apia opensa papa. Enu nti Kwame Apia beduru court ho bia no na wadi ne nsa. Ye bo Kwame Apia dia na atu asem na hyeda. Ye bo Kwame Apia dia na atu asem na hyeda. Enti adaba kwa Kwame Apia duru court ho no. Woti wosa ni edi asem ba ko ni edi asem mienu. Kwame te wono ye chewchew. Court dem Kwame nyakro betetentaso go wadi. Enti Kwame Apia te wa eni eboni din. Kwame Apia was say yes my lord. Na wo hwe obi a wabura ya boni din a wasore wo court a wa behu se de 19 city. Ena sinsim na Kwame kona nim kakra. Yes my lord. Enti judge ne pagya na nia no. Na Kwame Apia eho ye desere no start esere. O se Kwame Apia ntin sanu anu no sei. O se my lord secret so ka ho. Judge ne hwe na nim sa. O se he mumfa Kwame Apia nko mumfa na mo hwe na mo settle sa asem wi. Kwame Apia ne ye ni dokati afiri mu. Enti wiase de obeye ho no. Ena asem be mu wadi bem. Enti wiase no wo ho a ade bi anim ye bia ne duru ba bia se oyere ho ye ni ye beboa wo. No hu asem so ka eno so beboa wo.
Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu awutie na wohwe yen efiri Sompa TV no so no achichi ene pincheye nyina da omanfo no biebie ne huha na wotie yen kama uko YouTube no so a Sompa TV no amanfo ehwe ye den sa ena uko Facebook wa 93.1 na Facebook kronwa eye Sompa TV Ghana ko ne kwahwe yen na tie yen efa ye firi ho ababa wasewa memo akwaba eja nempom te sen pachonya miado efiri dwoada ebesi ne mokoye no nsakraye bi aba wati bibi foforo me pacho debi de tia na tie pashan enti sesi ano oda so gina de ogina ana wanya adwensa kire bi me pacho debi me nya adwensa kire bi adwensa kire bi ani ho pacho debi oda so gina de ogina me pashan na sasem ya mibusa ababa wa se oda so gina de ogina no asem we dadwoada ena yede ebesom yahwefo ene yetiefo se ababa wa se yawano eye ni kunu ni twotworo mutwo a waye ne ho ade na ansa na yawano ekoye ne ho ade no na ema no akwakohia mienu a hwehwemu kakra ye no ekire se na ababa wa sika na no ono ena na ete awade na se emenka no saa ena baba wa se wa no eba ye na animanimu no ase wa ba ye no ena yawano ekoye se wa ho ade enti amamre ne amane kwanso no ekwan bi so no na se wa ena abeye yawano eyire yenkomra se na ababa wa sika na no so no ono enso ehye kona na yawano enya no kra eduru baabi no na asisie eya bam na yaw so asan akosika na ho eno ena baba wase dabi wonte ase na sana tie dia bema ne Johnson okoto ne nsa ede ema no wabra na yawano eya adwuma wo station eno akire ena abrantie esafa akire esai ekohiniye se wano efre no se akoda no yade ahedin ahemre wonkoni fie no wada hwa amade ache yebusa ase wase chakadum koso wose chakadum koso na eno so asem enso apompro ho na enumu ena duru babie no na nukredie bi enhyeda nko oba na fa echese wonyakọ okra no a na ode tetani kunu no na ko ni mu no ne duru babie no na ayedene o ka kire be ma ne se ono kra wo ha na adwene dodo adwena wo ha ne se ase wo rashe no menka ne sa o woni kunu ana wanya empena foforo bi o tia wano enko ne baabi eno so empompono ho ya wano ko ye no no se dabi asemi ensini mitrim enu nti no ne yiri sika na dada no eno se dabi abdi ababa wase wano de aye me no medi a kire bi mo ahwe amewu enti no mekwa akoware me yiri sika na ena sabre ya meka say invitation cards en na mabontia eye 25 December busumi ya yewo mu ne da etoso aduenu num ya wano ene sika na ewade eno na baba wase dabi da se ya waye me ho ade no se ubetumi akwawade de a amamra ne amane kwanso je se woye wasede ansa na wakwa ware eno ho asem ena edatwada ye kan ye no kekede yetu asemi yesheda eye daya enne soso ye dafofra krupo twedi ampoba se ye dom aye bi afo wabo awadefo imienu ababa beduru ha eno ena me kan se awade bekoso a efiri ya wano awade enkoso so a efiri ya wano ababa wasewa asemi nya sa na tie pashan tie se uda so gina ukura umudiem me pashan anaso be mana kware no aye first wife me pacho debe tuonye na sede no nko ne baabi me pashan ya semfoforo Yaw emu akwaba ya pomte sen pacho nyamenadum ya kasagu kasamunu mama wate ne kasa se be ma na ya na kasa no wofom ema bibia nto so wate ase di hu abo no ana awodew awone me Yaw aja
Asem foforo bi aba wa adwena sesa se wo begya wa de na sa aware se wa na pacho dabi kwa ware pacho an ya semu Yaw aja adan wunkuro bomu no wo kan se dwetri a wo de boss e wa se wonton aponchenam e wo bia ba ho no ana bia ba ho sika nyina wo na ade ma no wo kan bibi sa pacho an emwa bi te se de ne de biem na ade aboa no se ye yi bia ba no firi mu a bia ba ni firi mu dia me mua no kwa me mua no nuan bia ba na me bie ma no nsusu no oton mu no ma nyina wa ma me 1000 kula mu na chi wona ase enu mu wa na Sompa 93.1. oye aduane a ni wonu na mo a wa nya aduane a me koto doko no aba be yi bia dia ohwie nkwa no gu mi so no ti mu ho na ase de wanchu ba ya ase de tete wo sa enti enam baako ana mienu a wuko yare no ena wotam kwa ni nyina hwie gu so ipa twan enti usese a na enam a na be won kwa ni mu be sei ande minti minkai ebe doso kakra twan enti wo ho hini baako bi nti ose nam na aka ni nyina na sika no so ye usika ipa twan me pacho me wanu ye ni sei asem na wo kan oboa ni chiri mu ni sei se ye kan se wona mama sika no sika na nye ono kwa ne dia ye wari wie ye no sika ba ye na ye de start business ena na me de ye adwuma no ena no wo ka se me hwie nkwan gu no ni nyina wo boa enu nyina nso na me nyanwoe nti asem no wo ka won ka ni ye na me nyanwoe ye wari ye no ena sa de we happen ye nti won ka ni ye pa pacho o kasi wan hwie nkwa ngumi so no obetimi aka bibi adi nsise wan hwie nkwa ngumi so ama asem no kotwa o ma amene na busu apanyina mabusu apanyina do obeje awale no se wo yina no me pacho oboa die na obetimi aka se mo anto aponche oboa sa de we na wo kan nyina sa tam na me nwo kola na me ne nwo ye na me ne nwo ye no akase no ne nam so ni awari jaye ni ade nyina ba wo boa enti wo ye ya na wa anye manye wa hwie ngu no so ndabi ye mane pompo no yaw ja nyame no nukura nim ni na wo ko ababa wo he wo asonoma so na akọ pa ja na me ko odensa ne bere wa chire nyina odensa ne bere ma chire ni mu ho na oflame se eche kakra ti mu ho na oflame se akra ne sole a yale inti memla me hwe ne nka asem no ye ntina na mbuza ne se ensana wade ablem ne ezi ne nsana be ndai ena wase me nko famla ena mzi me nko fa ba nyeyi wona de me nsana de ablem inti opani ezi ye ntina ova nkoto ya busu apanyina nim na omu hwe ne ezi asem ne ntina azi ena wase ande wonti menye inti mu ho no na asem ne tete ho ti me ne tete ho mu ho no ana last me ko ho ti me ko no wonya akọ ti wonya akọ no ba bia me se nyame na maja ho se mo na ja wonya akọ no wie no ana mbuza ne se no ni ase oni pa ne hamso na mbuza ne se ko ya wonya de akọ ahwa na odi pia bontin to odi ko ni pia bontin ma ni na chi ho na me twen kakra na ye kakra na me ko e to woje nkomo odi ko ni wo ye no ko ni nyina wie no ana obae to obae na mbuza ne se ko a wo ye nyina mate ya se wo ha no wo mpra ana wo nka nkyere me na me ba na obi di bibi bobo me ana me yende ana wo se mimi ni usutu mi biem na me de me inside able me enti wo de wo betina ha no afo obi ane ne to dada enti free no kri wo ni ni sutu mi biem enti wo ba betina kwanta ho no wafo obi one ne to enti free no kri ma mi si obiem me so ampa ma si obiem akopem se me se me ba wale a de ma ba o kan sa asem we kire ono na wo ne na da awie ana se ekire ansa no kan sa asem we ya kire wo na me ne na da awie enya no kre mami nka se bi me pacho enya no kre se be ma we ti wo se me wo mpena pacho mpese mu busa ne se
saa tam na ɔse me de kɔ pie ye na wo san me betete me no efiri hɔ no wansi hɔ biem me pese mo bisa ne saa asɛm ne ma me pa efiri hɔ na wɔka sɛ mansi hɔ biem no me efiri hɔ no me kɔ hɔ ba me kɔ hɔ na wɔte abɔnten ti me kɔ hɔ no ana wɔpa me sɛ waka kyerɛ me sɛ ma mensi hɔ biem ti no me nkɔ emu hɔ na ade asapa me de obi kɔ baabi ana ma ba de wɔka sɛ ma kofi na me sɛ kana wo kɔda hɔ aha ana wɔ sɛ ma mi pam wo nyina akyire no akyire no a mensi hɔ biem no na ka kɔda ba ne nkyɛn na wo ba ne nkyɛn na me kɔda ne nkyɛn me da stay na na me tie me ye yaw ya pam wo ye don san brew ya pam wo baako fine wasa no ba na kɔ akɔda woni ne da wie ye no ɛno se abrantie emma ha biem na sese mi obi am ne te ɛne ɛsa wo nkonsa na akɔye ɛna da obi a wutwi ka wo sa akɔye na ade asan pajan tu kɔye no na akɔye na abo opunum me kɔye no oni dem no animu e wose me begu na animu asen enti me duru hɔ na me chia no enti me chia na no se obepɛ de wa na mso akura ni nti na yɛ de me bae ɛna wose akura ni gyina hɔ no enti me akura me fa akura na za akura ni isu na me de ne ma na akura ne nkɔ ɛna me fa akura na me din da na ani ɛda ma ne ko enti me kɔ na mse no ade asa enti me kɔ anhwɛ me nim de betu me kɔ ɛna me kɔ gyina station wɔ ba bia nipa wɔ na me busi ɛda mu na me akura ne da mu ade kye efiri hɔ me nkɔ ne nkyɛn bi woni akola no me ba sɛ wa me ba woni akola no na da entuntunu mu ade kye wo ma me na me pa kyira kwa ikura obai ne na o se obi am se me dika nya accident na me se emfa no ho enti me dem kam ebre ben me fa se tam wan kasa no tam ben na ukọ ya oni akola no koda aka anim na be 12 going 12 to ekobo wan mu ho no enti ni akola no koda aka anim tam ben no oboba no ba ho tam no oba na me ka se na 12 going mu ho 12 mu ho na me ko na anche bia ana ofle me se wo se me yesi me dika nya accident ndo oba be hwem na me se me dika nya o ma wa pa me enti me dika nya accident kura nya na sem enti ro beduru na ade asa na me yese o ma mi nkosi no oni akura no de onya akura ne nko na me nsamla ana wo se me card e wonfo ana wo se adan na ni okogina akwa no wo se okopa bidika aso onya bidika ona se onya bidika de ko fie efiri o wan ko hobi mi si obi se wa na so obi bi kan me pa cho asema wo kan se oba ma me pam no wo ba ho nom no ena wo betu se obi ya ade indomie wo se me mpra be gu mani mu ase be ma we nti ena me ba ya wo nhwe mani mu nti me di akra ne ko na atama akra so di akra ne ko within seconds na me ma me frame se wo kunu so oba ya wa pam no na me so oba nipa gu mi so to ade nti me si won tena se ka ne mu ntwen me seconds na ma me asa afre wo kunu ne oba ndi ka akonya accident no na me si wo de ka akonya accident sese te ho ami jam nyema ni nyina agu honom na me ko junction se me ko peka ti me nyaka ni bi ko agona hospital ho me ko duru ho ni ma be ma yin ho me ba agona station em hu se me kunu ya pakeka esi ho no ma ne me ba no edam ena me si yaw nti wo pese me wu san ho ne nya wo na wa frɛ me ma me se wonya ka accident no ena me si sa dia fa akra ne ma me na me fa ne mrefi na ase samantana ka ani ma me ne wa mafie dia won fa akra ne ma me ene ho am de mi ja ho around be 12 said the work and mi ja ho na me ko pe bidie ka na me ba afie enu na chi uja akola ne ho me pa chan oso fa ne ma me this me na ba afie abeda na me se me so me ntina ne ka ani no ne me mafie meda because o class wo ko mesin work as e me dem no be ye no ti me te sa asem na ye me ya pa ti na ma me ka se me mane ne me meda dem ho biem no a me pam no yes ana asem neti enu na chire no wo ba ho wo be kai se me ba Sompa ha kura mrante ehene wo ho no ma me ba Sompa ha se awia bi wo ba recording wo ba ho no se wo be pa me ma cha wo se menya bibia me entina wo ba no so na awia na ba wo ni acha wadamfo acha sa acha etie mi asa asem wi wo yem dance ni acha na ane ne ba wo ma boy ni tuka akọ ni okogigiro to wo ka woda wo ma ade chinye o kasa oboa me boa ya man anu si wate ba jo mate koi wo ma acha kogigiro to ma wo ka woda wo ma ade chin na wo koye
ne di nti na wo ka kire me se me frɛ wo se akora ne yale na ba akopɛ nti wo betimi adi nsi se yaw frɛ se me de nsa ne brɛ wo ti mantam ho akora no wa me pack wo ka akora ma obi ahu no obi ahu be 20 times yaw and serial asam na make yes I betimi adi nsi first one na wo pack no ye dan na chi ho enya ho asem na ye ka me ka asem me ma o me se ma ba ho me ba ho mu na wonya akọ se wonya akọ ana me di ko ni pie na mbusa se ko no ko no mu wona ko fa asem nsi obiem wa fa mpra ne to o pa ye betimi adinse so e modua so ye betimi abo udinsi medinsi esenyam na msi majawo ka me majawo ka me ko fa me ka asem ko ye mele ho ade nti wo pese ni dia ebedi medi ti na dia de ho no yaw medinsi na sikena na wo da so ne te abra na wo sewa nyina no na wo da so ne sikena so ho ipachan na ya we adenti na ade ekeye mienu wo ko hai wo so mfa ma wo ana na wo ma sikena ho ana na me ka se o ka se wanye obi one ne to ne firi ono ma anko ne nche bi na mebusa se o ka so wanye obi ne te no abra na wo ko no be ma bi bebo opunu no mu da bipacho be ma de ma hu se bi bebo opunu no kura de e ba akopɛ da me gina so ne se me o se wanya ko amma betie ko na ampa ye be ma no ne to no ne kan enti no de no kan kira me ne se o de me nsan bla me enti wo ne be ma te ho no a me ni su tumi enti se mo ma te na se me kan afiri no kure no ma me nsu obiem eno na me di gina so a ma ankoni nchen bio me zuma ankoni nchen bio na ede me timba bi na me timba bi enti wati se me ba wale no wase tingina wo ne me ede eti wo enti wo nti ase enu ndi na wode ma ba stay na me gina na na ya wo kai se saada no kra na oba honom na me ka se me ma wo nko me dem motena kan mu twen me no wonim se sa ade chen ya oba honom saada de na me fan se ye na endra no ba ye so wonim se wia na ba ye ne me no dai o ne me dai ansa na ade wo be bo me wo dance for kenti madam utie me o me dance baby ado no di bra ya bam o ka sa oboa me ne na ankwada me wia ma mo dade da mo ma de chi mama me ni busa me sa de na me mu wona na wono ka tira me se o ka tira me se wo ne be ma ne wo ho enti wo de me san blame tu ntimi ni me nwale no wo boa me boa yes wo boa me boa de ya be se enyine ensi na se duabo aye mo ai ni ehwe de obewu udi amedi wo de bia wo de adro jibo de ungu me de adro chen me de me ni problem me de mjina na mjina ya kwa yi kula wo na o ka kire me se wo di ni me jina bi ka ho asem no oba na abo be sei ofiri hota ambe so Ariana ena me ka se woni acha ne bae ena o ma boy ne koye saa time na yekobo be form ho because boy ne bo be form ho na okogigi loto acha no number wo ho me pa chan ye be hwe ne apa acha ne number ne afra acha mo bisa ne se ada na oni arando bae na oja me kunu honom ne no kra na ase wanya me kunu ho anko mo musa ne mame na kan ti madam so number wo me ha se mo musa ne mame ena ye dai pa cho se ena ye dai ena ye de no won me nyansi ase oja hokoe oja achaja hokoe no me ni mi kunu ni e shedem because oja no acha hu se ano wura dem yes acha jami kunu honom pa edi ene ye so si enfle no fletcher edi pa no me ni na ho ebe na me o si enfle na be friend wo na afle me ka gina no kura ze me ayi unua akura ne se na de ko to me oba ne se o ma me yale o de ba ne ba ne yale nti o me enko jame na o kwagigi loto na me be na me ni nyina fo ka na o ye se sa de a me me enko ne enko hwe akura mpa na ba ya na akura o se akura ne yale o be ka no kura muzimu me enfle no ana o ye se sa de o kwagigi loto nti no o town be bi tinu nti me ntwen na okoba me ne nako ye muzanze oba ya no me ne kwa na me ne na anko ende ne to sumi nu papa wo de ne to hu asumi usi manko akwati lotori ba ya no akwati lotori ba ya no me ne na anko ba fia hododo osai satam ne de na me no wa kire na wo be ka kire me se unu obi na to ntino nyanya wo na ka kire me se wa fa mprenti no wo de me sa blame tu ni mi sutumi me ni sutumi me ma fa sewa wo na aka sewa so me ma me anim se me ma me mpa ma chawo ma me no na edi sei na me ye te say wo say check out me ma me ne gina ha sei wo kwa na da ma me ka chawo ma o ma me be ka no kura me ka kira ni se ma ba wa ma wa pa me se ma mi si obiem
Say wa. One hwe no one kasa. Na ma me say one de waka bia wonti. Yaw. O ma me ne begina no. Asem no ete say da meto. Asem na ye di no. Ete say da meto yibusa no wayi ano. Ampafo. Papa. Pajawani hwe okatachie. Se ya oba wo ho a ya na wode adefedefe adokodoko sembi na eba na se oba ni kikiri efi se oba na 20 times yi enipa wo de ne nsa akoma no enipa yi wo de ne nsa akoma no se umpe ni biem na adenti ene oba na oso wagye no no ama wo baba se be produce one wada ekoba ne sa ekwa bi so no wanka se wagu ho anim ase agu papa ene obusuafo anim ase nipa wo de ne nsa akoma no wo ba ho ana ne nada adenti na ese basa me pa achewo me de ne nsa akoma meti asese me de ne nsa akoma na be ma eti wonom no betimi akase me de ne nsa blend wan kan kire me say akola no wonim nyankopon na de akola ne kire yemienu na akola na koma no di wono ne papa na chi enti mi nja na me ne ntina ne enwale ena me si yo e ma wo ya wo de koto na na obetena ha nanim say we ye kan say oni masiesie ya asem enti ensa no me ye kan say woni masiesie ya asem enti waka bibi a chere me e ma wo nana ya we se be ka chere me se wo nana se me mla wo nana kwa nkwisi na na obetena an ampa me froka kwa obo ma me kwa se nana ya se wo fle me e no wo se ma me wo kunu ya beto manim se maka ma asem ye no kra na se ya wo bo na me se ye no kre ya kan ya asem ayete e na wo ye se ni mu nya abotere na be ma de wo so be wale ni botom eno an obe wale mienu eno an ni botom wo na ekofa ade so aso ni ti endi se na kwa nkwisi tie ye no wo se me din sa ne be che na ya we amfa ma asem anko ama papa na amfre me ama papa no so e ya we se me na ne ya na tie me papa no so hu se me na ne ya wote no me na me nim se ye mpena twe na me be ma na etwe me nim se ya wale because be ma ye otu ka kire me se o meja ma wale na nipa mienu so nwa wale ma ne nyeye enti yawa no na apeno pa me pa chan enti wuden sane ko ye no na ye ja awade mi antwe mpena na asa awade na ada so me de me awale na me wale na nya mpena twe tie ma haye dia ma asem no na asem na ye kan ja wo mpa na eduru ba bia de nam tenten no na eba me pese me busa se wuden sane koma yawo se awade no onware biem nya sa na adin sane koma no a wono so ba ufie hono a opene ne da no na ye gya awade miantwe mpena na asa awade na na apeso awade ya aware because me onana ni nyina ya aware dada na me maame mu nima busuafo nyina ya aware nti na ya aware enya mpena twe sana na wa adwen kire wo e pa chan na nsa na de koma no na ase kire sai nsa de me abufuo ne baaye o maame na opako tubu me so tugu me so bo me na ya abufuo ene baaye maame de nsa ne koye ye be ye ohun ade ya ebe ye ohun ade no tie mi yie amamra ni amane kwan so ye de nsa ena ebe ye oba ho ade hyemu kana se ampa abusua we wode ne baba ma wade enti se ye de nsa begia wade na wade guo ye de nsa timi kogu awade a wo de no na wo ko ware awade foforo ana se na wo kogu awade o de nsa ne koye no esa na me de koye ne de eye mi busua ni bia ne ho a odi a kire se ya dance se meja wale mi busua ni bia ne ho odi machi ena nsa nso de ye kan se nya oba no one be ma ne ho mienu nso na gi awale enti se me kɔ no nso na ye yi bofo odi machi nso de a ena nka me hunu se aware no ya mpa se ma busuafo nyina ta akire ne egu aware no to ono nso nim sa ne ntina ono nso adi dwato aba ya ma me ti ase ka che me ma me se enye wo nyaame mi ana me se me nwa enti sesi a mebusa se ensa no ewo yawo ana ewo ho ensa ni nimi ho mi nim ba bi ewo enti se ya ompra no ana so kunu no mi kunu no ma me wakwa aba empomte sei amiadum udin ba bi a wo fire efre mi dola mi fra agona blackaso dola ye hwan dola jeman sare efre wo ye hwan me ba ni akos jo ma me ensem wo ekoso nyina wonim hu bia na mi ba chwan de hen na wonim ene de hen na wonim ti de wonim pa no e fa wade ho no firi se ba bi na ye keka kɔ na ye ni bre pa de mi nim hu bi ni se akosu de ensa ekoja ya arando wa nkrame mi hu sa de bia akosu report no ma me se arando sa akofa sikena mi ya me se akosu enya abotre mi a majuju akora yibu santi na no ama mi bla bi wo station obeka che me se
akosu de bufuo de nsa abra arando eti maame mi to ana mo ba arando nchen be ka kye se arando mi srew ensa no abusua mienu na etena ase na mo wale ye eti sakosu no nko asi ne ho so de nsa abra wa me nsoma akosu ana mabusua ni bia so nsoma no eti mi srew de ase bia fa kye me ka kye wo ka se yo wo de wate na mum akosu no ana me ne nkasa eti na me gusua ne akosu kasa eti be kotane na mo nkwanta me ba beto me ba na akosu ni obi kasa ne demo ana me bo pru na me akosu ni wa na kasa demo no na me fise ni oni nipa ofuro bi ana wa so oni okunu na me se wo boa wa se ne ko na me frɛ na me se nana yaw ana wo pie ba na asema na me se yaw de se awale enti mo wale ana asemo ye den momla eti be frɛ o mo mienu ni na do mo pie abontene ana me fa nkonwa si wo so mo ntrase o mo nka de o mo ka maminti timini arando di nkomo bebre ma arando ka che me se woni de se de bibia mfiri no ne akosu no ene gina so ana akosu so bibusa no se won de ono so nyese won nwale ne so woni scan na no so jae de a ono so ni asem na musa se ya wo ye ni den ana o se ansa no de baaye no mimi ni mabusua emra ne wo fa ho na ye metrase ne nka asem ni ntisi ye ka asem na sika na no ebu befu am aka se ye arando ne yira kana asem dia onwale bi ana aka asache na msi yu mate eni arando me kwa ka che me bla mo se me wa famu ni na ewu aka anuafo na ho ntimi kwa ka che me bla mo na ye ni na ya behia ne aka asem e ma wo giyu eti ba me ka che wo se sika asem wo na de bia wo ni akosu eye basa nti mani sika no mfanya adwuma ana abusa asa adwuma be na me se wo otone kahuro nti kahuro no kwa ama ne moto mienu sika eye 6 million obetimi dia nante so na kikikira mu ye ni na na to atwa me kan wo gi tum se yu eti akire na wo bre ne 3 million se wonyi we nto na ade 3 million aka ba be so ne so afa dia so de ba be so ne so mfa me so ne so ebra na mi wodwom na wa wo be frɛ me edi mi gira nkyɛn sɛ han sese yakosu wuhu dia wo ye wo kɔ ne nkyɛ kwa no odwoodwo no ɔyɛ sɛ me se yaw mesrew wo de nya abote de sɛ asɛm na nkasa no wa wo so ne gina enti nya abotre me ne wo kasa ya ɛna wo sijo ɛna akɔyi enti da ko na me wo na wo sa frɛ ma na dwo ma me kɔ akosu hɔ wa pam me am so kɔ akosu wa pam sese wase wa pam me nti me so ma fa akwala no me fa akwala no kura me ba no ka ne de abɛhwe ase eti wa ka sa ne na me hu de me nya me ho kula ho ana me so bi fa afo na me fra akosu na me sa akosu ana na rando ba on che wa pam no ka no so ani akwala no de akɔhwe ase no ne se wanya de ɔyɛ na kum akwala na ɛyɛ wa wasem tima ono susu wodiem ni kaba gona oba ya enye no kore se ka bia de be me ya kohwe ase eti ni blana no na me kɔgye akwala no ede ne ba me ho ti me ni akwala no mi wodwom to ade ni na akwala no hyemechi eti me sa ba ho de be to me bla nim wo station waka ye se me sre no oni arado nkasa ne se no se wo wale a wo ma mi nhunu se wo wale susu no wo wale akosu a wo ma mi nhunu me bra ne bono achese scan na de nya de obetim ye jai wo pe scan na pakos na kosu no so ente asesa enti mete asam na ye ka na ye nsie no meti ya ne se wo cheka se wo wale ti ya ne se wo cheka so enti me ase na nkasa no wonya no korefo sa kosu gigina nim se wo be wale sa abrante ni ne yire na oba me ye kuma akora na kora me hunu ho hwe because onye no kwalefo ma me na tambe na akọbọ punu na o mo hye ho no na ye wia metone nsesawa no ma to punu nim han metone nsesawa wa na yi o mo pie ye mi ya na me di o mo pie ye e di o mba na ya we eni tro me na me penkontompo me ya de wa se na ya me pentro ba ne antu punu me na me te ya na wo hye wo dan mu ho wo de ne antum na wo hye dan na me wo dan mu ba na me tu kwana no ade ya pamo mo hye
ya pam no pam mi o emu ho ne de mami ka se emu ho ne wa pam ya na tro na mfa meto na nim se wa pam mi se emu ho na ya pam ma chatro chatro mi de batu ti se ya wo ka mi batu na wa nim se me kwa no wo ba na pam ana ati yo wo be hwa aka na wo ka wo ba ne de entie ndimi de mi nya abotre nya charge na me de to so me de to so wona ne me no wa da mi gina pom eda na chichare na wona ne wo ba na me no wo da ma na wo gina apono na chichare wanti bibia dede bia sada na wo ka no me ba say why ma mi papa wo de na ka pani ye na wo hwe say wo besiesia na wo ko gina ho che kakra no wanti dede bia mi ja o che say wo ni nu di nkomo hu ti da mi fi say be ma foforo bi na course no ene ne she dem o eti bi bu fu pa mi say a course wo ne wa na she dem o no wo se na na yaw na mi se na na yaw o mpie ma mi hu ni say ye na na yaw ama wo pie ma mi fe nkonya si ho ni ya mi ansa ni na ata so say obi anka de ha no enkyere me eti wo kan wo de na am kan de ni na akogina so say gi say wo ni sika na ni gyan ansa no wa lewu oba pa de waka nyina no eno so eya asem wa yetie nemmom amamre ni amane kwan so no ma me wutie ma hayi pa amamre ni amane kwan so se de midika aka ma se no ye de nsa ne kware o wonim sa de abusua mienu nyina na kasi ani na yagye awade nye sa na wo bai ede abrantie nsan koma anu o yade na wanya de ono de me kra me bufu no papa me bufu ni pa kasa an pa na na ya no to no wonim me kasa an pa ana me saka si so say yaw emfa nhyɛ wotirim sɛ sansa na ɔde abrɛ wɔ no ye hwehwa koso a ɛyɛ de ya ba hwɛ no ofi sɛ empanifo mienu ne tra sɛ ne egu awale na koso ba obi ani nachi wɔde abufuo ne baaye etimi ahwɛ asɛm no ne nka na yie nto yie na sɛ yɛ de na bibi ka koso ho a me wɔ fa mo bɛba wo hɔ because me wɔ fa bi amfa nsamle ya koso ni de ono nko ade abufuo na de ne nsakoye obi ansoma no enti maamie ekoba ne saa de anache sa aware no akoso anyaye ho ipatwan enti e ka sɛ akoso ko gya aware no ye ka ne saa enye yie onyaye awale no me nsoma ne sɛ onyaye awale abusuani bia ni nachi ono ana de na abufuo koye ya wama akoso adi sika digwapen ipatwan me de me ka che ne sɛ ko ma ne bi na bia ba no omoso omo biye no eno ho asem onim ho asem kakra ono de menim ho asem fi so kwa awale wo ye ne ho ade wie na ode ne koye no ana we ni na kotisie nti ono de menim se bia wo kai sika se na de hyɛ ne sem se wonye yi nti wo kwa awale no ni na be kra me anko kopim se wo maame no papa boro no ana me so menim sister kuru ko ho a ye kosiesie asem no eti se ba yi edwetira obo no de mintimi enka ho asem yo maame oba de ka onimni kunu yam kom yesa na ware tie aneti na ekobar se oyere enkwai wo ho na wokuhwie bia di dokno na otam kwa no nyina hwie gu so a eno ho asem wante wante ho asem yawe no wase wante mo wante ebe pie ho ma muka za wale sem de ye ntwa so ni nyina no enya no ne be pie ho enya no ne pie ho na de ne pie ho wati ya na ime wo ade nti na we na wana kra de wana ne tra foforo na wo ya se no mo hwesiesie asa na we sa tena he okay anya wo ya na wanya wanhwe angumisu o se o de obesai na wo na ngo na hwe gu misu onya za na so wa hwe gu so wo so wa hwe nkwa gu so sa watira ho ane na wo asem we de na ye bo so be miensa ntam ya na wo ayire tan sa wo kwa to no na chi no edu na chi kwa sa friends wo bomdua se maye na de wo che se ka wo mi so obetwitwa me no fa me mana ase no che na de wa che se ka wo mi so obetwitwa me ni nyina wa bodua amodua mi se bisa se wa che se ka wo mi so obetwitwa me maye ose ntino ensuo se nkumi ama me na na kuzi no kura be kan geden to be 12 o'clock ansa na wo che ase amana dan eno asem ne ye kan ha Nina aka wo de anya no a wo na wo de wo se wa fa be ma ntimi ne mentina nka se ma fa be ma wo ka so be ma bia o me wo proof fa bablu ma ni eni esi proof me so me ni wo be din se se me din so ba me no wan kan tira me za ma wo bo wo ma mi ama ne se mako ha mo na fa wo se wo be ka ye se wo ko ya ko so pa na me so ko e no ye dey ana so ko wo ye ndomi
frɛ no wɔ ma na mse yaw ɛne ka na sɛ ka wonya wode nam he na ba na me nyɛ ndomi na me ɔyɛ adwuma wo frɛ no wɔ ama ɛna mse mani nya ka wonya abotre ma ne yɛ adwuma ne wie wɔyɛ adwuma ne wie na bɛrima na ɔte ne nkyɛn ne sɛ wɔyɛ aduane no amana ka wobɛhunu na ne me mpɛ asɛm ka na mse nya saa na ɔkae maame ansa wonka nkyerɛ me sɛ waka ɔba no ntie maame ansa me bɛto woka no wonka me ba ma nka sɛ ɔba no si wɔntie ensakraye bi ba na sɛ yaw ka so ɔbɛware maame aka sika na mo a ɔbɛte aseɛ papa me pa cho na ne ya kwaya wo fa so ne ensam kura wo ka na abrane no enukurodie bi anim enukurodie bi anim enukurodie bi anim ma ni na so ma wo to so na check na enukurodie bi anim ti aware no no say ya na wo check card wo wie ya no asa ni nipa na kotena na odi aso di abeto oba no so obetimi adi adanse a kire nipa ese Sofia no me bra no ma beto ka wo ni fie ni mu anadwo wo abeto me ka yes wo a woti ha no ne ye ka nya no ne ye ka won ka no kure won nya no kwafo ba nya no kwafo me say you know wo ba chi me say de aba na me no ntam na ye ka obi a me ne wo to se de na me kwato pra na me no wo twa wan kan wasem se me bra ne Sofia me say me no wo ti wara de na obeto se me Sofia da mu no wa me ka janza ade na ya we ade na o ba wale me yele mi kru me yele wa na mi kru no na wo shi obi da no wan kan wasem na wo da wani ko e so me sa tam no na me no na to wan ka obeto se me shi obi da se wara Sofia no ne hwan me pa cho do me abla Sofia no me pa chan wo check card e si a wo wale mi anya sa na abla Sofia no so yo Sofia no so yo okra Sofia no so yo okra me pa cho nya me kura be ma na ne ti se si a so na check card se wo wale yaw em se wa te ya no de o wakaza oboa wakati teno no wakaza oboa yaw nyansem ya ni me mfa ma sem go Mr. sister se wai Mr. wa yaw aja se na ebekọ dia yaw enye papa o wakaza oboa etrofo se we wo ho sika na wo ho Safia bisu din aba yaw wakaza oboa etrofo na wote wo oboa na obi a me ne woto na obeto ze me shi obi da mu adenji na wo obeto ze me shi obi da mu adenji na gaze bia ya wano mi kru no na wo sa wo pake ka obi anim ya wo yere ne so otwen se ka wo ne so obo kaza obo antiske na em dance antiske na wo abro me tie mi a me ko sha antiske na dem a wo de kan no kura hwe antiske na prum se wo twitwa prum ma ba kama o hwe kwa ne gu mi so no na me wo dwa me pa ye ntimi ye se me pra no ende me ge se me pra nya se ka na me twen ye se ka na atwen e go dwan ko hye obi da emako na wo mu no me pa twan ya na mu dwa me pa ntimi bibi na bi da ntimi fa so na me se sa na wo pe so okumi dia na me so me pra bibi be na afa aba na me fa me fa de na wudi mi ka na wudwane ye wo so te se kai yaw aja said ye wo ho si efe no ke ba bi kura ka ye kuro bi so man hene to so ma am papa o ke ba bi aka ye kuro bi so man hene o yaw said ye wa ho ofesi tie no sisi akura semu aba kura ye nkan wie na Safia bi dia sa ba wo boa wakaza wo trofo ye no kre eti wo betumi akofra na ba se abegina se ampa me bra no ompena o be wale nso wo sa ompena na we wale wi anya se de o ti di ye me ne sa ya wasem enye wasem wo so ni majai ompena kra na me no twen ya wo so ni majai wo so ni majai ko komba do fa be ma ne to se ma kwa kwatwen bro me kwatwen bro enye wasem wutu ba mi simi timba bi wo ka wo ye se wo de me sa bla mi no su tumi no wo de me sa wo ga se me ba pa me no mi si hobiem da busuafo se akoso di won sa bla yaw na wo wanti asema obusa mi nye wa kra na wo ba busa se akos de me sa bla mi ya ndai ana mi se wo de me sa bla mi a wo ni fia wada wo si fia wada entiro mi de mi asem bia meka nti mo wa asem wada mi de asane kwa mabusu apanyiro nti mo hwe ne yenka asem no na mi no wo sirem ene wale ye na mi don sa ebele wa ka o ma ma mo me de mi se me no ndate wo anti mi ni wa nyai ena wo ka che me se so ni me nyai Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu awutie no ya asem aware sam de ya asem o na aware na nkasa ne kwan ewa ya Safia no Safia na timi yaw me no yaw
na Safia anasem na timi upa ho da be to charge no wode to me so ya na ma wo ho nyina wanya di bia mo Safia no wo boa oh yaw me pacho no se me ne Safia no to na what ma park car no aden dro me ne na wo ho no wo hu se ma park car wo obi fie ne wo otimi twa mo ko ntimi amaka ze mi kunu no ntini sei mi ma yebida wo ya trofo ka no kure asemo wo ka nyina wo se nyina wo boa wo ka wo boa mi mewu kwa na wo pa ye modua wo nya ye ne mu ye confidence wo modua ne ye hwe de obewu me se wo pa ye ko ye nya ne ye ko modua ne ye hwe de obewu entina na ma black no wo pa ye nya ne ye ko modua ne ye hwe de obewu ma ni brisa mpa na me kan sa no wo kan na me boa se wo sai no betimi aka se wono wo sai se won kan tell me say woni na na bodua no na so me de se me ne na da me ka se me ne na sumu no obi ama ba nchai wa ka tell me say bodua na mi mo betra ho no obi ane ne to entima mi nsu obi mimi ni proof charge na me do to so am bi so mu nya ne ye modua ne ye hwe de ebewu aha ni ake aha ni ahwe de obewu onpo mu nya e ye ko bodua na so yo malam bi pa mu jini dia ye nya ye ko ne ka kan ko wale na mi na mja so me na ko wale na ko bodua na are dia na obi ma jale ti fifu awale ne ye fa no kura ne ntu na maso china e ma so na nja ni ta mo wale dem okay ti ere mo wale kura ebete okay Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu awutie no na eduru baby a yebesremo yede yasutie no asem no yede yasutie no na yede ani so efam yede yasutie no na yede ani fam aware omra samu aware ne kwa aware o aware ne kwa aware kukuru so awa ya na ne so edin yi pa amamre ne amane kwa so ensa ene yede kwa awade ensa ene yede kogu awade ye hwe no sa kwa no so yi pa ye hwe no sa kwa no so yi pa amamre ne amane kwa so no yede nsa ene kwa awade na ensa ene sa de kogya awade ya wei sabre no adana ye be sori nkonwa so no midi kan se aware no a wo kware no ubenya kwan akware a efiriu unya kwan so enkware a efiriu esan se minnim hwe kura no katacho be maka ni mire bi se aware koba se na penchen menteme ho ase sa bebam sei akasa bam na awade no kura emfa no se agukura na so fa akire na wo sai kɔ no oba ne kɔda ensem asi akire nyina ahye agu ensem asi akire nyina no ahye agu a mu fiti ase foforo entumetumi aka na anwumire di akyere wa ababa we wo yere no tiemiye pa ababa we no o yere no efiri se so oden san bre wo no efi okwan ko ho biem kura no dia ka baba we kwaso nteduam wasa afa akire awia wo kɔ anwumire wo kɔ wan koda ho kura no a wonya accident kura so wonya accident ne be hwe hospital be ba so na ani o yaw pam no twa no nyina ne mache no ababa we wɔso wo no onsi ukwai aware no onfa ho 25 ko ware nemum amamre ne amane kwan so no ye wasade Sompa 3.1 na onfa ni musu nko isan se kro bia sante kotoko kra se busuefo ba ufi a ye de tokoko ni kosua na edai epam no kwa bi so enti sa bere sum no na wonko obesum na wonsum no bia menene boy na wa 100 million de minya ubenya sai $100 million unya na chese waji atum se obesum no na wakɔware waware because onya aka se $100 million no de unya na de na chese kwa bi so no o srent so anu no de me kan se me ka se $100 million mi nya ne se ye tena se ye kan bo mu no onu anu to aka kire me se akofa be ma one ne te ho
nti wontimi ne me de entina biem ama firi on minsi wo na che se wo betua na wontua so ana wo so obedi me 100 million se 100 million de nya de se menya 100 million ena me busa se wo so sai na benya se wagya tum so betua na wontua o de mo se makọ me bajo wan say wakọ na do nim so wakọ makọ na me kire se tama me kọ ho ne de na woni be ma me anti ma hu se woni be ma bia ho akire no no be ka jira me se mimi hu se wo ye kwa obuza no be ka jira me se ya tie wasema wo kan se sia yo wo de wan hu se be ma bia ho wana wo kan wo so wan ko hu be ma bia ho be ma bia akire no no mu ka jira me se oba ho no me yele netie nti wono so ba wono kwa netie nti wafa be ma one ne to ana me ka jira ne se na wafa be ma ne to de nti na wo se ye nka mom hwa abofla no na wo se wo de men san blame nti no ni su tumi ya nti ma mi nsi obi ya eni man koma wate say wo betua ana wontua because also obejo 10,000 ana say 10,000 de wunya na ne na kwa bi so no wo wage pene se wo betua na mo srent so ana de mai ma dia tum je betua ba 1000 de minya okay krede sini awie ye ne ye behu chale sini awie ye na ye behu chale se ya wa no wa tia tum se wo pekwa akwa ware ne yiri sika na enti no 10,000 no ababa wa se wa eka no ekwa bi so no onya enu nti no de ne ho akere no so no du ba bia ye kan bi bua no enye sa omna samwa voso be ma medasi bebre ye ncha ye tifo ni ahwefo nana pram so hene nana mechia mencha medifo Samuel e bia wo bia papa mechia voso asem we na da ho no meka se so anhwe ya ohun ye na obia obai ne be ma omu ye no tie we kan siche we kan wo but awalemu nsempa no omu me no nya obi anim eno ane se o mate se ene na mafo aba aware but aware kwan e fa so ware nipa mienu wo be ma untimi nko oba eho woni ne be bu mfumpan e wa bonten aye bibia but wan kofia enya wade me ka che mo plain se uhu nyansa kofie ana oba ubusa na se ma mu frifie be mu friya me papa ni me maame ni ana odi nsa ekosre no yanton na ma ana ade ne kofie busua ade ne ma fine se me omra samu amete ya me oba me ware na wo de won san ko asimu pampa den sa breme a se me do pa na me pema ware ya ensa na kura me nso e wo kwa be so be ka se nyanyam bia no ko ne ko fa wo maame ana se ebusua pani ana de wo jensa no miya no se impo ba ne dane to hwa atam so mo tae ne sa wo be ma no so ko bo wo busua mane bebi oba dane ensa ne to e kwa na e anim guase ma mo mienu nyina anim guase na kosoa na asa bedru ha na ha na bedru de ekwa bi so no munnim de ba ye be kire mo de ne muntie ne ye pa na no edikshe ji akwa de na na e wo so pa no fif meboa me de hye ho mam ba na meba fo na ma kire mu ekwan sebe excuse me say me use sa word nyansa e wo de mo ye ne ne no first na ye ha yo first year reverse year so ano de pa me de hye ho batene me pesa me bobo no me be so mame mu sha wade bi kakra sisi be ma na ware no okọ ware no se oba ye na na odi nsa koma no no amfa ne ho ameka wanka obeti ase pese mbusa wo odi nsa ne koma no no ena wanfa ne ho ameka wo ena wo to so wale a nka obeti ase na nti ase me pa chon comment ase okay de to so mienu me ka kire wonde wakoma na e wo soro no fa kofom one way out the bem bedi for wakoma how at the same time be men wo do ne pa nipa odo no no ye wade a ehyew medi kan ba so pa
nipa odo no ana wo do no no ye wade a ehyew pa iti be ma ne no ma na wo ye unya na wo mpe ti na wo de abufuo na mo ka hu sempanimfo wo fie ade na wo ye ye menye bi da sese be ma se mo ne batena wo so ne ntra de ye ka ne nyina mo bo ambesa kwatete mu adi because mo anka se mo nim ne ma ye mo ye wade bi wo mpa so a be ma no wo ba ya masa muntamu tie no eden ma me kan che mo ye bi mumie no nyina mo ye bi enoma na ekoso wo dem no nyese bia chaka dum no nko o ye wo noma bi wo ho a mutimi keka bom enye mogafra se ya ka mogafrafra enti no ye ensam entam tete da ye wo noma bi e wo mpa so oba ne be ma ya muntam tie na eden me ka kire wo noma bi te se o da ya kwa wache ma kire wo ajo tie eti sa noma na akoso wo muntam tie no eden de to so mienu be man wankasa oto no wade ba na ekuta no opepa na ni je ho be ma ne pa minim sa ha bia won kan no kra but me baby amadru no ye ne yatra ho hwa ya wo ba bi ho no ofiri wa kwan mu kwa ti na mpanifo sa na ne mia kra na edai o won kai da ya wo ba bi ho ofiri wa kwan mu kwa masa woto a edru me bia wo kai no sa nipa so masi ebi na wo ba ma no so no na adru se won ka da ya ne tetu o se bin predu asahwe ye wo ex girlfriends bi wo ho a be si ne ya ware de asu be si ne ya kai wo mo ma me ka sem che no kra ba ko pe emre nyina nse o emre nyina nse nipa nyina nse ema nyina nse difference wom ma me ka sa sem che o eno na be ma no wanti man hye ne ho so e wa kwan bi so he ono wo ba ampa obetima besrawo ende wo ho batie wo maame nka se mi tro be ma se oba e de ne nsa brew ana oba ka se me ne wajai ne so oba ne san ba back wo ye be ma bia ade we kra both side oba ne be ma nyina e sese de wo tetena na hwe no ma bi ye because e fidi sum ye se ne de ye kan nyina wakotom ba oba ye wote wo ka sa se mi se mi busa ne question bi se sensa na ode baaye no en na be ma be fe no be hwe ne ba na okoye en no anfa ne ho anka na ekwan bi so no enka wo wan ke be ha na wo se an en ode san ko enti wakoma en na hawo wo se ne ya ka se bi se nipa bi akoma e de na ko prison asama ne ya ka ne ho asem na na aduro no nipa bi akoma e de nipa bi akoto ba bi ani ko so ebi na wo so me pesa me kama moti asese bema uto edwatade manipa mienu a panifo se obo ne ye wankasa woto so se hwe life ye me catch your play opani wuntimi nware mienu me catch wo wa ho boa na nso saa hwe se tv ba ko pe mo dane kwa na ma tv ba ko pe we kwa ekobo ha kakra na ma aba ha kakra wuntimi nware mienu bema ye wono ma bi ho no ma hwe wo betimi ho oba bi ne ho fe pa yesi ma bema ko ma pe ni wanya bi wan pe ne seso masa me mete okofo ba bi ma me mo ba bi adi na mi ntimi ameka cho se wo mi ntimi ho ka awakwa bebre so wan ka se what try say o pe so wari mi no emoa bema to bo ase emoa wo da afidie we no oba ne sumi wakotiam he de mu keka kekan ene okọ ho ene one bema bi din komo wo oban so ka ena mi kuni wa bo rakia bi din ni nyina mu mienu nyina no munyimu wuni anya papa hwaduaba na muso mbabo no ba mu omo enye rakia o ayade safia anka me ka se safia se ni nyina ese ni nyina se obey wa se mu okura kofa betum yi we kra no he yo emrante na ka ye se woni obey jai na se o ko ware fofra no obusa ohun obey ma no fa sibia Yazo wo for ko wale o. Ba no ko ga se na che afa ho bai. Afa ho bai wonya suma bra ba fa ho bai. Ebi ne wo ye nwa bai sui. Aware kwa na kura no ma me ka sem kire o se sika we kura no. Wo kura se yagima o kura na still oba fa kire akwotete. Mo wedding no because to e bi hye ni mu a eye ne ya because o do pa na nakoma wo soro. Ana wo so obai so na de ba ye o de. Wo kai no all the time. Opa sima make opa bo se me bo aka che me wo don all the time it we ya ka no o se ye busa nyina oba ba ko na na no obetra no de mu ye nyina no nso ti wo twen yo
This all na anye yard na wanko. Ba wo ba bia freelance pa wo. The bema ene mami en satra na night na wo ba bia okwa. Ye ne depa. Se mo emema omuti omu pa omenka. Bema ne o mami en satra. E wo ba bia okwa na ni je pa. Ebi na wo so no. Wo kwa ba mi wo ni je. Eno mo ye ono anu odin. And no more yell on one day, Maminka, and the man winning star yell on passion of yes. Now, you are not said there was Yaja demo. Wakai in some Missy, a man, Moya media, no one share Sukon maybe Bajukunu. It will obey what you saw was obey Sorena on your body. Obey show passo papa penuna, where qua. No wasa kwateta kwa wura dem ye bopu odwan aka nchina woko masa mamenka asem kiro obey so fi so peso wale mienu o peso wale mienu mamenka asem kiro o won so se se wale mienu tie we ya ye kan me se ye dia ye kan kwa mi wo ba bia na me do ne pa tama na me wo wiase o ja me ya unim ba bia wonam bia na me tete no Obey jam so metete no because of say na me dom opeso hunu kwa me na me kache bi na ya abrante yi eti baby obey wo bia no eti baby so so ye ke say manya accident akora no kura mo de ne kwada aka mu no kura na Ghana na mra nya dwuma say ke chim how says akora no wo de ne kwato ka mu ma de achi na ntontom we no how because of mawale amwalenti na ade ba no say wo de akora na ye ke so ba ma menka asem che ye bodin e na obewura wa wia e na ye frɛ we pa ye mfrɛ we ni nyina no egyina mo so mame awale egu nkuro ensa na wo de koye ne kwan bi so no se wo kwa sante amane mu pa na awale ne ngui because abusuafo no pe wo ba yi a on bebusa wo enuru omanim aduru omanim kwante na se pani dua maten so mente e kwan bi so eti wabusuafo no nsa na oba beja obande makonda me se ho no wantwe ye se okoye sa but won so no na se ka tu na mansa na obai wakọ wo de ho akọka no na wanto afidie na efrefre afidie bi apa no ye de no ma se so santi wan hwe nipa kura beyu eti wo de osuma afidie nsa apa ene koyi wo enam so oba no do no e wone sex ni ne bibia mu ntino wo kwa wan hwencha na funam eti ayi a wo de to no so enam ne kasa ye ne ho eno ne ba ma bi kasa ni nyina na kwa wo boa ene ese ka dai wo kwohwe oba na nka twe ho tema me kasa me chehwe duabo na wo so hye black ne ade wo pa mu mienu ama mkwa mu bodua mu mienu nyam bewu mu mienu nyam bewu eti dem pesa me catch me de masem emra no hwa me de masem ba wie me catch ro be ma so tie o me no mo pa mo hwe ma me catch me jo wo peso ware na ye betra de no wache ne kedba wo ba na anya komati so ba na ka so be 100 million wa e kwa bi so no wono so sebe wono so edai wani ni ye wo kwa bi so because baby obeja nsa no to ye no eye nguase ma mu mienu nyina akwa wo muntam eti 100 million no sebe producer de no wache me de se na no na ya se mintua ba na wo ba ye no what can be the bibia wada eye so tiase eye e kwa bi so no se wan koye sa no ma na ya ntrase ne ya nhwe no ba 100 million no wo ka no ebi ya wunya na emom ne be ya de bia ma na efe no ba ne na kasa na kra no e wo muntam no watre ho ahwa akra no ne mo nso hwe abrabo yie na mekwa ubotom so enso wo ya sha wancha wo hwe a wo kohia wo ba kohia chewa ne ma oba bi bebo odua kunte tobo okay tobo pa oba na sia wo be wa no oba no so wuti ameka kira wo be very careful now so ya so ju so gufa ko twa wuru tobo na wo adwuma nankasa kra woni madwuma entro ho twa nyina ya sa achew woni madwuma ya bra sofo no nche wadwuma ne ye so tia se ya so ya che eti so so be keka mati abomu a hu the way ya wo be sia toto akwa menkasa me che okwa bi ayo me so onko sofo no che na kwankyere na de akwankyere na wuti etam nya kwankyere na meka ya wuti etami nye mama kwankyere na meka enti
Ndiama wa mama ho cancer. Na fe me kan na makabo. Eso ha woni ai. Eti dem pesa me ka cho. Odinfo duru ba bia enye yes. I said there wo ye holy bi. I said there make won for bi mu. Dabi. Wan fa wi asan na ko esofo. Enti ho kura na ni preach kura no a wo so bia so ya nyame nipa. I said we so ba bia me na mo wa na ye nyan nam. Akwa nam. Na no yan koto buranche. Enti dem pesa me kan nyina ne se o pani me tuufo. Hwa o life yi. Enyum na wo bono ya na times mo no e ma ne pem ban se sam ma mo so sa wate TV ba ko pe nam wo chei utu TV ko ha na watu ko ha emwaw jai mesraw eti afi na akro me de masam ba wie no Oforisuo ye hwe obey so obeji 100 million be me se wonya sa sika no ye behwe na de sese no yaye na wo bay se menye so obepene se obetimi awale mienu e wo be me wo bay etu nkotwe bebi atwere emom ensa na wo no ensa hunu na obey de baye se wo peso o ware de a monko na montena se na ensa no request wonsa efiri obey na pata no sum no na obey nko emo 100 million wababo na wo kro de acha wo se Ghana ni ba pe waku ha wono wo tena ye no ohun se waka 10 million da asamba ne kodru baabi stations baabi abo ma no meji ne 500 million wo pe waku no because wunya wo pe waku eti mesra wo be so beji 100 million but ekwan bi so no waka bibi mani age se wunya de ne ho ache ne ka bibo no na munsua nyansa awade na wo san kwa wan sua ho nyansa na wo ye maso ma oba be kun Oforisuo man fansia aware ne kwa wa ye kukuru so awa ne so edin ye pa sa bre ya wa no awade hey aya asem na de me fe kura ne se wo se wagi atum efiri se edadwoada no na mensem na doso edadwoada na mensem na doso papa na mintua na enedie waka asundue sem na mmom se de omuna samwa kan no de ne ho akere no na ye kan bi ede eboa no yanko computer so adwade emra na de aka ye mfanto amoso Emrenu ni Sharon so 2022 FIFA World Cup no Jumadi ne po modena here on the 20th November 2022 na ko akwakoye on the 18th December 2022 na ne live commentary no ebaba radio no so commentary emu eham emu edeye pa na de brana mom no Sharon so se ne ope analysis no ope de mu ede mu akona ebaba live on Sompa TV the coaches akuku dama omunim de ne beba and after omo eba ne ball mu a omunim se de niam city no ene de omo ba ababe ram na boa amane ma etimi adaye pa tike ho ne nyina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France edi Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil edi Neymar ba Argentina enso edi Leo Messi ba na o my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayew Osei na afi Thomas Partey ye de omo nyina ba aba be jam na boa mane ma koye pa etimi edi ama dwumade no eba wa boboa no on Sompa 93.1 Kumasi Sompa 98.9 Sunyane Sompa TV no Sharon so se Predator win no ebe ramti a chede bebre ebe kwa de amaya hwefo ne etiefo aboafo aso ya sen 21st Canadian sciatica expert abe herbal clinic sickle cell cells already aboa Siemens herbal clinic aganya babema obejana so bebo adwuma Dasco Eden International School the holistic school for akwada no eco school papa amuzu herbal clinic the pennies doctor full source full supplement papa omo lady junior abrante capsules one lady obapa capsules saba ebesiesi great gift herbal clinic home of quality service Z natural mineral water no musu krojen medima for herbal clinic Dr. Time Daso Okonfono Chirura Bank PLC banking with integrity the Franks Hotel Obedamo Sumajo Sompa 2022 FIFA World Cup ebe krabere Dru obiemu adofo ni adofo je ni na ye busa se ewisia no ejanka no okrani no Bible say na me som papa ni se obi hu nyanka ni ewisia mo enu ti na tara one media Yaw Sompa yede Sompa chede ebre enyanka ekunafo ni emisia yesi bronya ye hwe ekunafo enyanka ni emisia apemba enu ti edi trosro ni kosma me kan ho na fo ani kyerɛ mu wɔsom Yaw Osei na ko kyerɛ anya saa enipa apem no so pɛ gate ni mu ato
abusuafo akofo nsanso nyame ani katenti ade bia wo say yemo anwa ade bia ense provisions won so fabra na ne titru pa ne sika kade ye nyina agu na ne wonyame nkwa apam na afefofro no aye ko wode peye pampam Tara One Media Sompa chedi ye momo line 0598 559802 edie beba ye Tara One Media ana Blessed Foster ebia na wo achirichi wo ne me bia pese wode bebo ye na wontimi fam eno so aya 0244834838 Tara One Media Sompa achedi afie enyanka ne akurafo enwisia ne so wo mo petiti Okay. Adam hayashe. Adam hayashe papa. Said the Adam hayashe no he. Time wa maame no ekoto wo mo se o mo hye dem ho no. Maame no bo pun so kokoko. Ena o mo je so se wa ne ni kunu nyina age so bo mo se wo hwan ya. Ena na ase ne ye din. Ma ase ne ye din no a. No sabo kokoko. Eno se wo hwan ya. Enti ase no tepu na chidin na kasa na ekoso de maame ne se wa hante. Na uba studio ha. Hey. Se wa usu kunu ko sa ban. Me ba chai. O sa ko ba biem. O maame ba ho ni nyina. Me pa chai. Oh, yaw. Aya semu. Odi for brem. Oforisuo. Menchia. Oh, edem ha de mesre. Se wa yawa no mesre wo. Edem a wo hwe wani mu a, edem ha nyo dia. Why mesre wa. Sa na se wa so dem ha nyo dia. Asem Mpe Nipa ye botaye kese ye asumdue. Yesre mu a. O na sesisi ya no se obaye kura so ne nsa so de be kofi ya obakwa kwawe no. Me se de no omo sresre na mente ase. Eno de. So oba ne de opeboy no. Ba se boy ne nenim ne homework no. Odifo asem da ho ne hwe ne yenka wate. Ma me nche ofa. Ko cars ndo manya acha awie. Ai ofa ke ne yire. Odifo ma me fa we ntwam. Se ya hwe yie. Asem ya traso yi. Sidie bi ekokokoso no. Emfa ho se ya wano be kwa akoya wedding na wie no. Asefufuro betimi asi akire. Eno de ye koma so de se onsum ne wie a. Na so kwan ne wedding na. Na nye ha ya na beba. Oh, na me che se. Opa wonwe na ma entutu obi mfa ho. Jo. Yankoi. Eti me nche ofa ke. Eno ne yire omote omo hweme na nenom 5G kakra na eno na em yemrim no. 21st clinic nyamenjina mo. Omdia ai abebo me. Oforisuo. Case na da ho no. Anka case no ke betimi aka bia na me bonto fa kakra bi. Aware de ya na ye nhyɛ dan wurem because wo hwɛ aware bi wo no mo a. Oba ne timi yi ne niam nyina firi ne kunu dem ekɔ. Ba ko bi echi no wa be ko gine mu no. Na akɔ 10 person. What ase? Wo be ko 10 person wa aware ni. De to so bi o. Ensa na ekɔ ye no. Ne mfom so obi an hyɛ dan ni mu o. Because oba so pebema na se bema ye na de pa na koma we pa se ba ne konya me no ka kwam kro timi gina se fa ka bo no because odo eti ade no wo ye na ye ne ya na emum o ye adwuma na wo hu adwuma na ni so a etu ade so na ye pa ro ma adwuma fro ba se ne tintin tete nya se obey on the opebema no se bema no pene me won ka ma ne ntiase okwa wale foforo fine okwa wale foforo no oba wontimi because bedroom le bi no oba we hia se oba beda ne de be na otwe wonya no saa so na yire okwa wale so be nya so meda ne de be na otwe onya ana wosu ntimi hihye adwuma ma wo mienu because okwa oni kapre wo bedo okwa hihye adwuma ma mienu etini tintin tete nyina se onsu maami na onhwe ne ba ase bie ni ho na de bibi kakra ha me kakra ne se o se wagia tumbat mimi no wan kasem bi betima convince me ni matifo me matifo wo se wagia tumu a na se panyini busa wo se sen wo se wagia tum masa ka bibi e bia
metua sika sei metua sika sei na tiefo nyina ntibi wotimi kasa se metua tua na betua okọ se tokro okọ sika na mawan medium be pese o sa betras na obusa ne se sika se na obetua because ono ne majuma nkasa also tua 100 million ko iso a also ono nkasa kro di bi ka ho so ntimi 200 million na se obetime tua no o meka bi nyina nti be comment mi nkota na chi se also obetua sika na okọ tua o meka because ni etiefo ni ahwefo na etie o meka I guess 100 million di obetua no for so ma menka sem we me ntinte so ngu from satonfa aware no say papa we anya mam yakoma so ade amana ye nyina beda krom ho anadwo no ye beda krom ho me ko anadwo be 1 o'clock ena me kwakoda ho eti me gina ba bi o me fa bia wo ese bi o me fa bia no me bobo papa ho me makwan ma wonwale awale me ntimi si kwa na mo so anya mam ya sede amandia me so me ntwema ne da won ti ase na onye maami akoma so ade man but onye me firima na the meda you want to know eti o momodin na onye settlement na akoma ento yem na owie ne nyina ewie na okohwe ne ba na obesa so akwakowe ona ene yemu wo charge bi onwo charge na efe na hye wo charge no kwa untua ya wuni entene di wo sum na wie na kwa hwe oba na sabe wa kono okono wakuntunu ona ne siremu ye kama na beko ko bone pass wa okọ be charge wo be charge won se no aforo ende ne o tene ba bi woni madwuma mabusa oh there o keke oh there bi menka me chese woni madwuma nti o mabusa nya ne bia na wo kire we nya kire ai papa bia odifo wo de ba wiye no ento Oforisuo eno na afre no passion no ai e ma no de nyame adom omo ya akono enti se nyame anye wadona na obi tifie pa na osi ne ma Sunday no kuntu on ma so o de tawo katoni you to be shot bla eno na afre ne say nyame tifie amfie odi eno afre ne say ha eno na afre ne say no oye yeah o shona gogo mo so shona gogo sa ke o te no pem na se kikri va man voire o Debbie, Casasa. But a man, the fact, this time the outro be fair. We now crew a young a ya, Shinamay. Because man in Uncle Komukon, a you wanted the impact capacity in the air. Honey, very fantastic. And to honor a honor na papa. They said, dear, and then any of your quaho me jemba bronya brand the any brofo dear. Oh, say that's what oh, it's me go super. I say, I know your impact dear. Kwamna wo se anu ye impact in capacity. Okay. On the mechero. If you walk on intimacy, ye tiefo ye mfa feedback bia bia ye nsuo ye the original feedback na baba. Abranti ye be hwe se na sade be ye. Anya sade me that de me na. Me kwa be ye nya dan okrom wo. Odi se so far de abranti de wagye atum so. No onyin to me pacho. Obi ka se wagye atum na sei. Ekwa bi so. Mami si obeji ni 100 million. Otie. Wuti wi ase nyina anim. Odifo ekwa bi so no. Opanyin on ka hwe o. Wutie de mekan. Ekwa bi so no. O ka sei. Ekwa bi so no wagye atum. Se wo hwe dwada na se ma o kan ye no. Na fa de na waka. O se wontimi ntua 100 million no. Wada roma. Of course. Be Bernard money. Odi enko o. Me manusi wada roma. Manusi mesra ho. On ka sem bia o se. Wontimi ntua on ka se. Maja tum se bia metua se o se wontimi ntua. Wontimi ntua ne sen. Won ka bibi nchi because tiefo pa bibi ati o. Atiefo ebenya bibi ati a odi edwanya ntuye e de e beto nwoma. Ye nyampon ye abrante na ebetumi ebusa. Ya, won is abrante ba bebe so dia. Ohene yire brem. Ofoso be mama me na se na men kan kire ye tiefo ni se YouTube no ne ye hu se o ma share ho pa ye ne age na o mo nkoso a obi kan kire ni nua na onua so kan kire yonko na oyonko so en kan kire de wone no eben se be yon be hia eye Sompa TV na yetimi abobo nsem ho adwen kire so ya de a ye bekenkan e de ama wonom na Ofoso be ma aware ohoi ne kwan eware aware enye nsefufuo ena obi de ne tachere ma anu akobom wokura mu ahwe na wohwe no ohun se enye ntunkum na ye nsa anu ode ana sensade a wasan na chi ewiase maya oba abrewa mame fa ni sei oba bia wo pese wo kwa awade na wawade ni tim
na wutimi ka ho ekopem awieye no ewo se wo ye wo bia wonya tachirema bede eto wanum enye oba kokonin sa wuti wo biem opese wo ware ma wa ware ani konkan a ahobrase eye pa de mede ka ho biem ni sasa wo pese wo ni wo kunu ya wa wade no no mabrabo no etimi konkan a enye bema nko a na yi ema ne yeye enti na tresam ne se Nyankopɔn bo oba so meye bema ense so boafo abrabo no eye frusane bema timi kwa no akwa akopem eye oba sede se wotimi kura ne ema e woni kunu na chi se beye anim guase obi ntimi humu ntwom eti asisi ana mi ti asem bi enso ne obi ade enso no na se wo ye oba na wo be ja bibia bo bema so all because e bia bema na ekwa akoye bibia ye nua se wa ha se no mai oye oba wo sipi esita wa ye oba na hu ofe ni monyamfo na me ade aba akwa ada na me kasa me di na tam kakra se ha na won fa nche me ni nyina ne se emma na ne se de yesi ama ye ho kwan ama emmema no mu bi ade ye ye tosa omo posa ye se de omo pe no eya na ha me wo hwe ma mienu adam betina hasike na o fie wo tie ene oba se we ya wo tie ya fun bi anim sabi na wo matena ho ma be ma baako wodi we fa ha se nom na wodi we fa ha se nom na minua se we na sike na wa ma bi nya na asem na ye ka minua se wa o kasa no ni nkrobom no o se be ma ya wa no opema pa be ma bia ni wo mpema omuno asamo abedi madanse osofo pokwa bra bedi madanse se wo mpema anka wa ma mepew ena bio obable wetie ya mete hei da bia meka mesese be ma onye si ni mfinhye aduosia moko ena obeka so obeja ma pa wo boa enya wadwe sa nko abetim sei ubenya dalalai yesi bema omusura rade wo ho nso na meka cho asofo no binom kolampo na wonu mafa nko atebia to ho so no wo hu a wontimi nkata wani wonu mutimi montra ebi wi ma ne bi eti bema de meka ema na sia ne se bema bia ni ho a wompema eti se hukunu ya wa no opema we enye news enye de bi nsi bi dani bia mo mpema nko odi sika na tie no enko wansa sika na ho ansa ama mefa ne ma penti na so pene so a obefa wo no pene so ma wo ne tena ye no osade safia asem bi baamu wasuma bele wawie ye bisa wo sa wo pe no se ono de on pese wone we nya ide a one ne ntena biem one ne ntena bi da mi sa wo ne ni hweye na wasuma bele wawie ba bi obakwa akoto nso de we eye wodadwen ben akofa safia enti de awale sem na ye ka no obiye ni ho a wo hu enipa baanu awaresem akosi da enipa mienu ntam asem eti se wo ofufro bia ono ye third party no se wo ka mu asem a eya ye nhwe yie cause o mienu no motie edam o so o hye mi no mienu no ye ni hobi ne maami a obetina asie edam nkomo no no wo se ye metere se na metan bi sa asa hwan ya de o mo ye kolampo do we hu enye da mu hye bia obi achakadum bia na sound wo na ya wa no minim na sisi ka na we say e bia owo ayi your friends ama me say wa owo so no ma ne ho eto no e ma no se mu kunu no mu no o motia nka se wa ware awie ma okunu ntwetwem ma okunu nwo so wa wankasa wo so no na wo yo oba ware fo na ya wa adwen say ma shaka wa awie da bia ya na meka license ma agi abo men say awie nti no obi antimi ma oboa ene enkofo hwa ho da enye nempo efri tete me na nanu ableso enka ware amienu miensa ne nanunum ka ama ye hwa ho da e be ko so e hwa ho da Abraham kurampo ko hwa obi we hwa Abraham de ho eti me ka kire ma no eya wonu munye o masede ye bua ukunu wo fie bua ukunu wo sikam enkola hwem enye se wu ja bibia abo be ma so enye se bia be ma no kwa na wose wo ye we say edema wo wo ba so bo ho so na oba se we de de me di ja wo ne se be ma ise okọ yo so oba yo ensa na wo de bre wo no na me nuanu bi ka se bia ayi mu no amamle ne amane ye ntontwene ensa ene di mu adanse hyem kena se aware we say eya ade a ejina ho na wo se wo de ebufu hyew ahye wo mu enu ntine wo ni akoma be ma na ya ade ama na ya wo ya
wakwa akɔfa na yere dada o se ne mpena dada no na ne ono ne mpena dada na tie na ade okɔgye no eti wo sa de eno no wo de ebuhu abufo de nsa na akɔma na awale kwan bi so no wagu no wagu wa de asɛm anase ade a be ma ye wa no wanya ama na nsi ne se wo senko ode mpanyimfo edi na chokobɔ ne na mama ne no omusu tu ana ma ɔkɔsa wa busuafo se sei na mode hye na ya tena se bi wo hɔ a wɔnom nyina tena se no ma bonkro so mbego wale no kura o magu ne hyire na nkɔkɔ ne baabia no na ene mfonso e ba ya wɔnom anye na kwa bi so ne de ne nsa no na ada na meka se wa hu nyansa ye because oba ye no se adefedefe nsam kura na woka no wo pɛ wa de back mete wase wo se wo yam wo de nsa ne sa abra wo back na nsa na ehya aware no kana no wo de akwa wi a ede ba ni aware no bi wo ya ni jawade ya mentwe mpena wa ba wo nche wa gine biem wa ba wanam akom aba na afi ono so ahu sesei na se ba ma bi nso hye wo nti no me etwe me ho fine se ye mpena twe de a ene edan ya wo ne watena aware no kura so mpanyimfu ahu ne kura eti akwa bi so ye wa no kase o pata oba se wa menene ya adwen adasem na no kase me pata de na no menene nkɔ bankrom ene wagye atum se wo pata na ye behwe empata na ode be ma no se babuo se wa na aboa wo no so na obi a ho nkɔkye na mom watimi asa hwe ne ba na wone se wa na ba wiase na akwara no so no se de mpanyimfo ka asa asomienu enya ntɔkwa okwaye mu a emu nsensa ne nua na ehunu ama no akwada no ama me hunu ama no ewo mu mienu ma waresem a asensini na nsum te me ka che omienu wonu mu nyini na wonu mu nsua wade mu ensem omunsua wade mu nyansa wonu mu nsua blabo mu anasa wade mu blabo enkada bia me ka se ye be ya wo se nya institution anasa school bia betete emlantia ne maba wo mu bewura wade mu epo mu mawura mu no wo mu hia saa de sua no nene no ya na ebi wo ho ka se no tla madafo bi wale we aye wedding teme so me kwa awade no emunsam doso aye zigzag ekwan no enkoten wo be fa afanti dia beba bia no so wo wura mu dia ye krado so obeye be ma kofo oba eye kasade kasachira ne de ye so hwe na se wuntimi a na wagya wobetimi so a na watena ho na aye dan ya betemo de unya da ma menka ne sanwie okay dem no te ye kokko ya nimu a ye ko ekọ ya nimu a na abrantie ya wano sabre de wasinebo papa wasi awade de wanware biem na mom emu amane de obeye no anya kwai akoware sika na Smensaba clinic na Smensaba clinic ono ene ya sabia bia wabepiem ewo asokomampon na amanfu a wo mo ebu fumpa no mo kire wo mo ewo ayarehwem ni ayaresam ewo asokomampon ne potamu no ye Smensaba clinic abeji wo mo papa na Smensaba clinic obaye no abaso body amanfo de bo wo mo nya asem ketwa Smensaba clinic na emfidie nkase wo Smensaba clinic no emfidie wo hoye papa na wokọ hwanye no an se okan ya de ne amodro debi ya de wo fast can no mfidie nim wo dwonso ya atwumoja wo mo wade bi ho so ya bema ya di wurawura bema nim ya di wurawura ya di kokọ mfidie nim wo hwa no na ya de resource na ba na ho adro nyina de ama kama mire tia bia mu no obanum adro no awie na watwemiansa ene bosomentem no una watie sikinkin no enam san ya de bia yemfia ni enchirem e Smensaba clinic na yekọja yaresa na bibia enkonkai emfa emayen enam san ya de ebia yewu ebia ya papa ena bi kura tuisi awo anokwai awo bebrebe a amanfo entumi nwo no enam san ya de timisi anokwai yekọ Smensaba clinic na yekọja yaresa na Smensaba clinic se men kancho se ya de bibre bia da wotimisa hypertension mojabroso no sa mojabroso no eno na ekum amanfo no etwa manfo to na nanom se do no na ememma no muntie ha sa prostate no ekum memma papa bema bi wo chim no wodwonso a awra hoye papa wodwonso ubonse ensuo ni bi egu ni so enye sa na ehose eba bema de oso odwonso no gufa akọ na twa ahuro utu se ahuro no ebani eno ne afre no bema no na mojawie anemia no okwa Smensaba clinic wo bema enru papa na wanom wo ba se bosome so na se wo kwa fichire na utimi se yawo mu a na chese bibiasi
bibia si papa yenko Smens Herbal Clinic na yenko je yayaresa Smens Herbal Clinic what is Smens Vital Herbal Mr. Abedwa so eno ena na hotadin ede agan no na ne gangan hwe soja ni de wo kokon ezo okura tuo akire so akura so wo bomb eduru ba bia jato mpa so kikibam bema hwe Smens Vital Herbal Mr. no yi eno bi na yawano abrante yawano jato mpa so ene kikim mama na mo pia for say bema na no mwata no nya de ni nyina beba mu a Smens Vital Herbal Mr. eno ene bedi wakagina mu ye papa yakon yekotobi ewo asoko mampon Smens Herbal Clinic wo mo ene dia gan no abadwa so edime makagina mu ye papa 0279 356 570 0279 356 570 and 0240 61 60 61 0240 61 60 61 0240 61 60 61 yankoto agan yanko Smens na yankoji ayare kama pa sabre no die ensa abadwaso na amanfo ani edi akire awieye ni be nani o sabre bronyan hwie 5G drink no empanifo tete hu se bronyan amanfo be hiansa na sansa we utimi de to party sab drink we no sab 5G drink no kwa bi so yansa ya hasani akeka no 5G drink no ye de ko ayie yetumi ede ye party epronto obronyan yi ensan ya pie yie drink we ya pie yie na mame kan kiro se alcohol nim se ya keka ne se no wani da so alcohol mu a ente sa akra amanfo tugu so na da be na baba jo de amanfo metumi nkogu omo so to wo mo beto no baako so akonya betumi aba na sansa we no sa drink we no eye herbs nko a herbs nko na aduaba bit say green tea grapes no guarana no any grapefruit no any ginseng no na ni nyina bi wom sabre die baby atonsa tunsa ewo kumase montri so die 5G ye ebi wom ko ne kotobi na wo pene dodo atua ni nyina wo krata no so na meken kai wo pene dodo atua na do ani a kire Sompa FM ha ye woni doso puo empanifo guso mo de ba hwie 5G drink amanfo ni aba ho ye konne koto 5G drink e wo Sompa FM wo ene shops ahodo e wo kumase montri so nyina na se wo pe ho komadia ye frɛ wa homatrofo so 0246 270 221 0246 270 221 yankoto 5G drink no na bronyan yentumi enfantopro na nyoma enkonkai emaye ansa na yebekɔ ne ne atiefo akɔtwetwe nkomo no ye wake up no kɔna wieye o wake up no kwasi adaye kɔna wieye na wake up no fanas na ye kɔbɔ no eye France ene Argentina tia why na badie aya France and Argentina why na badie na some passports say esan se wo be so manfo kumase montre so ene Ghana ha no so manfo Sompa de be fura to form sports mu biada yese be mo atede a ene ye ko Atonsu unit oil grounds eho na grand finale no ye de echo ene jan screen ya de bohose goyi abudia benene mano akomiamo ene sa brante ba akoro all touching it down na wo knocking it down Luther King wo touching it down na wo knocking it down ono kwa ye ni diem because boy we nya Ghana for na ebo foreign Messi ne nkrofo mapemo ena anya France for na ekọ ene omo ne ade omo afirim so afirim eno so de nka hwe Ghana for ekọ ekura yaba
ekura ye ko bi sa team no ekona ano odin ye pa referee GK Manu ebeko bi sa na coach Frimpong Manson coach Hamza enso bekobi Lord Opokunti enso eka ho ye de kuku dana omo betumi achurch sports him na asiase referee GK Manu so wodi akotre o referee mu ye papa enu ti se referee no odi no ani ni ye eye referee GK Manu emo ene betumi aka ho asem enu ti na Sompa sports say ye ba mo aboboa no ye ba mo aboboa no eye kwasia de ya 18 December atonso unit oil eho na yeba eye jam screen dinko a eye Sompa TV eye Sompa FM market ya passe yenko ahoma so na ye ne afrafo enko na yemfa enko kwotwetwe enkomo ya afrafo enko twetwe enkomo na ansa na no ya dwuma eni bi epe edan adwuma ni bi epedan single room self contained ena ohia so ame ha nsiaye so buokrom de cham so patase ene nsiaye so won pay agent bia wom frewa homa trufo so 0241 066 064 0241 066 064 frano ye pay agent bia na ye ntwetwe enkomo na enyoma enkon enkai eye pa emfa emaye na enyoma enko enkan emfa mayen yani etiefo enko ene enko twetwe nkomo 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 ni enu omo enko twetwe nkomo hello ofo yey so bema yi umi abema jeje ni mdodo afancho aka 5G ibe mi dia so bi di so de obi do de be so di so bi mbia wa wi ame wa register ise ma register panyan yanko ni TTM bia we ye mi abema no oye mamofo dabi se wo oba woni ne jay odin sa brew na wako ba bi na se be unya ba bi na e bi antina hotel any guest house wo ko ba bi den no board den sa be o e di ne be ba ma wo fa se tintina ti akọ fa akọ na se wa ni wa me phone no ankoda ka se anye bi ampato wa ha da bi ama na ama bi de ha je too much abla so wo fa wo bi sanete e di no fro plan no ti se wo so no nete e ti se answer na ba wa e fro no se de wa e ya ka no me fa cho sumno na asem emfa na asem nko. Okay, hello. Hello. Panipa baby afrefre udin. For the so be man, I'm playing this year. Wanya. Hello. Obapa baby afrefre udin na yen content am ye bre no. If I tell me first go through. Okay. Nchilanka mo ni amo ya tumapo ampe ya mayo. Nyameti ase. Na mene eje usu ya adwene se. Obi bi nsa brawa wato na buti na. Eje usu dia he. Omono. Omono. Ezi sabusi na pon ko de nsa ni ko ma o. No da no. Eti awale le mu. Eti mo hwa ma Oba. Okay. Hello. Good evening, Obapa. Ma wone so kakra wadaroma. Me bato. Me katafi. Okay. Me bato. Adia oba no. Oye no. Se oko obi ni kunu tifo. Me menye so se gen no ni mu se. Yi bema no ene oba na tibu no woni pa so no oba na ti no hwe nyame nim ama wo ge no e ma e be ye onu mum ho ade da fe lo so okori wale we nso beka ho de ne wani abili chinchan che won ti ase on ti ade ne wale ba ko no so meka ne ho no hu seria si so obi no obi ti ho eso ko shimu ni free ni pa ko ni se ma ya o de ni pa ne be tale se baba kin de how on sumo 100 million me enka me ne be mana one cd na coming from an one cd empo coming from because oko oni oba na so oni na wo
omuye fu eye bibia ko shimu na wie dia avede wani ablese wonsumu sese oba no obi na net ho eya si adi okay wonu obi na net ho hello Obozo yey maje so panipa Obozo be ka fi anyan sanja anyan kwanta hai ehebani jo Obozo dia ko si die me hu se da ma na ne nkasa na o hu ne nkasa yi ani say Sompa 93.1. ani say ne ma e ko so no me hu se oba we ya o ti studio o si se e o kasa no da ma ne peripa na die ntiri say sa oba ba ko na mo ne ba la se ne ma hu na ma sa oba no na ne ti aware no ho first anna oba na ho brasie ani se de mpama gudie ti de na ninia akin kana me refi ni jafia omuna samoa kin sa oba we na oti si de o yo bia utimi se wo ma branti na ni jipa ana ba ko no nso de o wa ho brasie o cheki ba ko na o wa ho brasie enti da ma ni ja oba no ko e no ni no su se akonya de obabo no amjama gudie ama ni ade agye but when who say oba we ni oba sabi obabo no ama no akọ hu se ba ko no a o jan ho no obabo no nti o so sai dey o fo na de so na wo de ne de wo ba de tena ho se so wa de ya wo ba ji se na ja ta mo na oba be waro no wo so no be na ti wana okay no be na ti o no ka je no obi ba ji ni cha okay it's all about sabi waro that's one ya brano ti hello panipa baby afrefri udi that's a problem na you freak ya ka okay oba no Compensate so oba no oba papa because oba only be ma te na ti ta be ma te wa fa be ma fo fo die enye oba papa nti be ma no many take be ama no okay hello aha ne do ofre no enyina ebesi abrantie yawanno wagye atum se obepem patasika ede ama ababa wa sewa woye no sadia da 25th December no na ware no ebekoso enu te se de wase agye atum no de empanifo ebesi nkonwa ewo fitiam panifo ebesi nkonwa ewo fitiam na yaka ho asem ekwampa ye befa so na obia akoma ebeto ne yem eye ababa wa sewa akoma beto ne yem na ya wano enso akoma beto ne yem no no manya akware no enuti ena Asem Mpe Nipa ye ho enuti no sabrei ye be hye tiefo bose nipa be firi mu abanyina no ye be sign dia bedam ofidie so efiri se wutie dwumadie na abrante ya wano wagye atum se obetua empatasika ede ama ababa wa sewa mom ekwa bi so no na wo pese wo strength so na de ne ho akire no ene mpempie no ye ka bibua no enti ebekọ fitiam na edmu akire nyina no nsem ebepiem no ye de ebeba na ye de ababedamo birthday wishes bi ho a ye mfa so ko YouTube na ya tiefo ne ya hwefo no so no won ma dwen check akra na ye famra Abdul Kari Jalo wose ensempii na adwo asewa nso watwa ye high wo ho ye chia we ne anwumre ba bia wo bia wo se rich wose omaya dwo Sompa Asem Mpe Nipa fo nyina nso ye adwuma pa na abozo free mind ose na ni gye ye program hu papa na onti ase se adenti na osofo enka nokre enkyere ababa wa ne se de wo ye no nya ne kwan eno no de etwato ewo ho na wo sa ka biem se ye wagye atom se obepata ababa wa sewa de a na ababa wa sewa egye atom se ne kura no ono na be sa hwe ne banana sesen ono so ne de ya wode eba ye na sister Fia Points ono so ehwe ye edi free bread mai ono so ese ababa wa ne de wo ye no enye ne kwan so no ye fensi ase ne na ye tiefo ne ahwefo ya dofo birthday bia wa hase no ye mo so tew na ye ntime and sorry way every young kasa Sompa 1 media ye chief driver Silas
wano ankasa dodo na afra ne Silas ne ba Danielson Opoku Junior ono ekosuku ewo kunsu nyame adom DA school owo nursery 2 nyankopon adom ene na eye na wodenti ne yenyina ye ka cha ose nyankopon koso enhiraw na oma wonyansa adom ehunumu ne nimdi esi ase ne timi fabo bra na sanso so na odifo pokobna wose yen kantre Mrs Abigail Jamfi ya wono so ewo kronom afrancho se oman happy birthday ne na woda nyankopon hirabosuo na wo stress entongu so na ebi enso wabusia enyina eso na me akasa me so me maame Mrs Agnes Apia Edu maame enya mfinhia no aduoson me ankasa me boss ba kwa na me no wo solid FM na na Apia Kubi wono ankasa ne maame eno no nte no wo putu oja maame yankopon koso ama wapomoden na oma wonyi nkyere se de be ya won so betena fie na wadada wo ma ene wo nananom de ama yankopon enkoso nhira opi na na Apia se wo dododo na de wo yema ne nyina so nani esode atwato ya ye de eye to apo eye aduana banana Apia na na mensa aduana ba na na mensa was a prophetess Elizabeth Dankwa prophetess Elizabeth Dankwa wono ene yakofariba ne kandifo ya wadasa fa wato din say King Solomon Universal Temple ya no ewo anomanye impatase wono so we said enyam say watwam ko na prophetess de no na ekamo de baya wono so de no yakopon koso ansha no ma nwosra no no so prophetess Elizabeth Dankwa founder and leader of King Solomon Universal Temple ye no wa no manyen patase nyankopon enkoso enshona mata ye ono so abe enso ese ene Elijah wono so ne birthday ntino eyade a won so ekache Elijah se nyankopon enkoso a enshane kasa na se nimfonyi ne da kasa fonyi ne so no na ye nua be ma ba ko se wo pedan wa ha se ne se de wasi aboso ne nti obi o be single room self contained omomodiana on first 0241 066 064 0241 066 064 di obedom ye no ye beda na se papa ye bre na so nti ofo so be ma ye hwe na ye mfa ebre no e ma de adru ne aha na ebre ebema ye de Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesie oti omono asamwanka odifo pokobna otenenka ohene yire mame yeboa akua asuama bronya oya otenenka chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kranka ono so said you na pamfo no omusi boaboa wom hono na nya asem keto akra mi bonkum hene pike wono na echinchin fidie mfuruma ede emame na uko MC ahwa David ene wa bo adwuma papa David wa bo adwuma na ya mansa brampa ene wa bo adwuma sa ene ko ba jesi kuvru bufumpa ba masu keto ameyipebre na se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me ena mede Asem Mpe Nipa no ekoboche asase so sabre okurafo ko adwuma pon sa ena abaya dwuma nso so no se wankọ pension ahomgie mu a ubewu afri wiase me ko long time abusuafo mo ha na se muni ho